O le whea utau longo le yaso o tala mai ro tātou o tino. O whaawau neo na su e whaamsinonga mawarunga le atinu se tangi o se su. Whaasanga ni leo tama ita i e to tolu. Na lātou pueina, tāo fia ma mōlia se tama ita i na tua ia. E whaapea o ia lea o ola pi. Na whaia whaasara launga tau whaaleanga ma whaapa ia mata. I lunga o wala o so ta inga le api o fōringa. Sa whauru lea mata upu tau whaamsinonga e le na mōlia leo. O ia leo o Katerina Watalia, tālo sanga Maria Toilolo Engelani le Sātele. Ina ua toi whaauie i tua leo na mōrianga ia i ulai o le tausanga e lua o sifurfitu. Ina ua le aini maua leo. E lango ai tua inga sori tūra fono. E whāselau lima sifuru afe tā lale au wha inga atoa o le tupe. Ua sua i e lea tama i ta ile minstao leo. Whapea tama i ta i leo e toru. O pere i sopo, saisi rita tufunga, mahana nia lene. O le autua lea tangi, ona ua tua ia pe moria se, ma pua ina se fo ia leo le na moria, ai leo ia leo o la pi. O le lima o aso na nofu tau fiaid va inga leo le na moria, o le isi lea fina unga le su, ona ua whaatino lea tūlanga se ngai o inga sori tū la fono, e au noa mani mau tutua leo e wha mau ni ai le na moria. Na whauru e leo e tolu se tālo sanga i le whaamsinonga, e tā ua o le strike out motion, o se whina unga whale tū la fono na tū ina atua ini mau, na whina wina ai le tāo fia o le sue ino le tangi po le su, e peo na whauru whaasanga ia i la tau. O le tau sanga lua fe lua sifuru, na mai ai o na sue lea whina unga, ai o le asururu le vaa sune ina fitoa au mai ai le whaai unga, ma ua te e nai lea whina unga. O polo ina ai le whaamsino, le fionga fe pulea i Amperosa Roma, le na whauru ina le su ina ia whaia nisi te unga o lana whinaunga, whaasanga ia i la tau o loo ia molia, ma tu ina atuaila na mata ubu tau whaamsinonga e whafonga ina, i le aso whao le masina fau Novemba. O le wala unga leo le a whaatulanga ai se aso, e sue ai. Wa ave le whaamaura longa le whaamsinonga i le na whauru ina le mata ubu le nei, ona ua umi o whaatali se whaai unga, lea ua lata i le whātausanga o whaatali. Ua toi ni vai aso mai ona pue le porkalame whaasolo i televisia le Survivor Australia, lea lo pue ina ni no fuanga e se Samoa, e pea na whaafai ngā rua ngai le siria le tolu se lau tangata o le tātou, tano. Stasi leo porkalame tau televisia i Australia, ua avea mawhai to ai mawai ngā rua ngā nisi i Samoa, ma ua fisoa ni ai le au poeata maisi tangata mai Australia e toa se lau. O lo tolo toi le whaatinoina o lea ngā ruenga. O stasi leo ala ngā tupe maua o tātou tangata ma o lo manui ai fo i male tamau ainga. O le season 10 o le Survivor Australia, o lo poina nei Samoa e le wha moe, o le tausanga fau e amata whaasala lau wai. O lo tūranga le lei pere si tia o tupe maua mai le atina o tangata tā whao mai le atinuu. E tu sai o wha maunga la tamai o le tausanga wha le tupe fau, le olo wha ngā soro le te minei, talu mai le masino i ulai o le nei tausanga. I le masino o kuso na wha mauina aile si tio tangata tā whao, na a whero tātu utinu, sifuru fitu a whelua se lau wha sifuru walu, o se si tanga e wha tesi ma le fitu pasene, pe a fua ia au kuso le tausanga le te nei lua o lua tolu, sifuru ono a wha se lau fitu sifuru tasi tulisi, na malanga mai le atunu i le masina. O le masina fo i o iulai o le neitu sanga na wha mawinai, le se furu tesi ma le 2%, na si tia i tangata tā wha mai le atunu, ma se va inga tau la i le wha au au peo tūlanga le leo le ati nae. O tupe maua mai tangata tā wha mo au kuso le neitu sanga o wha mawina, i le 5 tesi ma le iwa miliona, ma se si tanga e ono tesi ma le tasi pasene, e fua ia au kuso le tausanga le te nei, sa wha mawina tupe maua i lea masina, i le 5 tesi ma le 5 miliona ta la. I le maketi o tangata tā wha mai mo o kuso, whaas 5% o si ti ai o tangata na malanga mai ai e pei o tau ainga mauo e tolu 10%. O tangata na mafua na malanga mai le atunu, ona o whainga paanga tau pisinisi, o wha mawina le mawalunga tele o ila tau na awhiai sa moa ia au kuso, e valus 4 tesi ma le 2%. O New Zealand sa pito to tele tangata na malanga mai ai, fast food tasi pasene,
i le au whainga e fitu afe ma le ono sifuru wanu. E le tuana ini masina talu na whatuina le mtanga luenga fau o ta longa malanga o mo le fia tangata, le Ministry of Sports and Recreation, ai o tapena nei lea mtanga luenga, e tali malo le fono wha minsta tunu o le Oceania, o le atala no ina i Samoa le taua, o le te atu ia fianga o whala au wha saina i ta longa. E se furu iwa minsta o ta longa o tunu e se le a awai lea fono wha awao malo, leo le au suia le falitali malo le tano atu sitala, i le aso lua sfuru iwa le masina nei o kitopa. O lono winga mai a le fono malo le tau pulenga le aso tonai, lua sfuru ono o kitopa, ai o le vai aso e se so ai tau au fia le fono wha minsta i lo tatu utino. O le tau o le fono tanga, ono le a au tu le wha malo sia, o whainga wha vae ma le ngalu lue wha tasi o tino, e tau fia le wha ngaina o whala au wha saina i ta longa, ina ia pui ai le soifua malo lo ina o tangata ta alo. O le a whaasoa ai fo i manatu o usunga fono esese, ia fianga o lato utunu uma o lato tangata ta alo, ono o whala au whaasaina, ma soala upule ai whaatasi ni awala, e ma whainga si tia ile tūlanga o ta alonga esese au sia, ni tausi ni onga e ma malo na whaatinonga, e au noa ma le whaonga ai o whala au whaasaina. O lo iei le wha moe fausia ni por kalame ma ni whainga wha vai, e fetu wha iei e tunu pe a maea lea fon tanga. Manuia le nei aso, E silia ma le se laufala o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō loa inga i Samoa. Mō nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. O mawhai an awina atu le tala o le tau i aso taitasi, ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited, telefoni o Valselau, fitu whawha, lua fitu. O le wingare le tān tau tala o le tau e piora o na mai lele official va e tau mō le somale so an tai au. Papai o le soe a wawa mai tau le vava so i wanga e mantele i le tui sasai o au kilani i la woli o le so. So vili angi mai i le tui saunte sifo i whialono langi i antu i le fia na nei. O le mawhanwhana o le soe se fulu maleo no tikiri e manulu i le poana nei e valu tikiri. Ngoto le la i le whamiru te te aile afola fitu i le poana nei. O le vengo le aso antau whamai alangi le leile a matanga o le aso peitai o no yeina i wanga e te uluwa vasaloa i teimi o le taiao e vasaloa antu i teimi o le a wauli savili mai le tu i saute o le whapea leo nangi mai i le aso antaiao. Tulanga dai pio de game wing o le tau le nganta mo le so ma le aso antaiao mo au kilani. So se tasi e whaisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso sefulu ono se tema se iau lia le aso se fulu valu au katopa e anga va umai le se i e te ono manu malo ai i le 5 se lau tala cash. E whaiele i le aso lusful tasi au katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaiele au talo sanga online ai tasi li tu lai whaatali eise tali e ia inga whaabitoa valau lo le Pacific Finance Limited le oval se lau fitu fafa lua fitu. Oval se lau fitu fafa lua fitu. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, te ave sea li la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi te tau. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi o lua o tolu ono o. Olua tasi o lua o tolu ono o. O e fufu e paatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma mala mai launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa fitu.
fa ngale tu le Pacific Easy mo tu pe fa mo moni sa mo ma sino ke topa ma wai lo va no te ono ma lo fa lo tu pe fa se fu tai lo se la ta la sa ni mo ana pa nga lo se fu fa lo mo sa mo an lo se fu fa lo mo ta to ni se nei se ina fa lo se fu aso to na yo va yaso te tasi mana tua o lo fa wa pe landa fa to lima ta la pe ai fa nga le Pacific Easy app e fa sa o ina fo lo te mi ma se le ni pe fa nga le ta to direct transfer ti posi mo yo tu pe ta account ma fa mo li ina facility lungo o telefoni o na fa tino le au nanga ai nga fa to o lo ava no pe o ta to ofisa o Tara o tahu hu ma to langa fa tawi mangele pa pe de sidi o fitu se fu lo ta to la lau fa sopo li ai New Zealand mo ni se fa tala nga vala au le o va se lau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iva fitu fa ma le lua fitu ono fitu iva va fa Pacific Easy o lau pa anga mo tu pe fa mo moli Samoa Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Te mana tuaina si o u ainga ile amatanga sayai ile matitiva si o utamama na matafangota masi o utina ile umukuka masi o mato faleo o sayai Etau patu lo na fola Ae atu la ua onga Ufa atali le faiva Ma utau fui paelo Mala uamu O te savali le nu atoa E fa'ataua o fa'angusia Se tupe mola o pili a onga Ma mea fai asi o ainga Ele alo le mativa Le tango lima si o ainga Te le ifia ai pe o te falolo na o Sa oloto ile faleo o Namativa ile tino Ae sama o alama yake riso fafitai Ile luanga luenga le salufa Umato ai Lele umato tuwa Faita ito alua A esusu elava le famalama Mato ete paitua Ile faingata ole olama Nata uwasa bayena imatua Ele kalulu wangalu ekna Wamanuia ipata uma Lele tango lima si a uai Te le ifia ai pe o te falolo Na o la sa o loto ile faleo o Namativa ile tino Ae sama o alama yake riso fafitai Ile luanga luenga le salufa Umato ai Te falolo na o
o si au ai au te le ifia ai pe o te whalolo na o la sa o loto i le whale o na mativa i le tino ai sa mau o la maya ke riso whawhitai i le luanga luenga le asaluwa o mato ai 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 Siu whakamani na o le sunga ia sai Frank Sola I le ni vaenga o le awoli ma DJ Twitch e beo re whaafungati o le pese ua whaingoina e le ngalo le matifa o le amatanga o se amatanga fui lele e whaatau waa ia mai le tango lima ai o le ua a tātou ai I manu ia ona o le fita sa tau saina e o tātou mātua mutua a onisi ua wha ilangi le fōlanga vi ia le alo le tua o tātou au le mai. Le ni fo ia su tofi le aso se fulu ni ala masina o katopa lua a whelua wha o a mai o le ni ia oli o le mena te to mumuai e o e. Kia no le te leo le tei. E le vea koi fui ma. E tātou te wha peane sol. Se amu ia le a inga la leo la wai e le la koka vrfo. Ia. Amu ia leo nungani ila leo laua me ile la kofrfo. Amu ia le whana o le vaenga la leo laua antu le university. Ai ona me ngalo mamisia I tanto. O le whaita wina leo manuia. Ma whaamrianga. A le tua o tanto maua. Ewe. O angi mea sa ele ma fau wina e te maua. A ole na ua e ai le nei waita. Yanga. Nei malifu mai nei le tae o leo ti ngā no tuti. E leo ti ngā u tamai vai. O le ale mafu anga le rame. Nanga ngā wai ke sa vati. O le nau antau tu I lano le mole meo le tau sa mi le urupua. O le mea nā le tupu nei an tātou. Eoi. O le wawe ono tātou whapeani le telo le tai. Sol. Se le koe alofa mai ai e se sia kia. Ai va fele tele o mea no valeri ne fo I mai ya o ma ui le so ma le aso. Io ne ma fo wina mo so TV ono sfulu ini si lautel. O la ke de o lau TV na wo ye lo ma tol timini. Yanga ai ala ta vale ne te fer wai. Ne no fo ma fo fa inte ma wala dan ta vale. Ala la me ke popole I fo I ma o ai levi I le ro fo le tu. O tanto wo li mai. O le tala na marfa malu si au le divaingo le awo. E te tala atu e le tātou polokala. I le te leo mau whawhita hau li le whianga I ne mai tātou soli. Leo whalongo mai le awo li de. I le whasoa le wtalenga ia tia. Ai le I whamawai ala na tautu. I le mata upu e pe o na ave whamalu si e se teni titi se fulu ma le fitu tau sanga le matua tālo whai. Tālo whai I le mea ua o yeilo tātu o tunu I Samoa. Tālo whai I alo ma whanau tei. O mea e tutupu I lungo anta tifanga maisi antunu. Leo tātu wa ai atu. O le waa mantana so solo atu lava. O le waa mantana whaatino e nisi o tūpulanga I tono le tātu o tunu. Ia ai uila. E le ise mea tātu te mawhaia. Ona. E whapena leo langa mara soifuanga leo tātu yai. Mawhanwhanantu I a inga o wō mai masan o si teini titile. Tālo whai. Ai longa nei eise sina mawhawhawina e whapea e ono tupu se mea whapea. Ilo tātou o tunu I Samoa. Ia a tonu ele o se taimi mō le o tupu I se mea whapea. A lenga o le ua vavele le afui. Whenga soloa I fui le leo tala. Ia mai I ma o mali poti e pe ona tātou maua. Ia mi sei foi o le au ngana leo le social media. Ioi, o le au ngā tonua leo lunga o le Facebook. O le au ngā leo le YouTube. O le au ngā foi leo lau Instagram. Ia ma le au TikTok pe a fe o ngā wai o foi le ngā mea. E tātou te aoa o mai ei mea o lo tutupu. E le nganta I nei New Zealand.
e fa pe fo i lo tātou o tino i Samoa. Ina ia toi ti mantai le upenga tātou. I le ni vaita. Ia, fa mawhana whana tu lava i ainga ngalua. Ia, toa le tangi le ni vaita. Ia, o mata apu wha pending. E whaia si maa ale ale. Ai maise lava. Lea a fiai o whana utine. Ia, e maise o tau sanga e pe ona moli mawina. I le tula i mai ai o le nei ia wha a tauli. I to tonu o lo tātou tru. E te lea me e tau ielo to mawhau i tu ai ngā mea. Ioi. E le nganta o le misi alofa i sia fine. Ai wha a tai. E le e afu. E whinga tā le tulanga e pe o le tāua mai le ripoti. Ai o le mea o te whaapta i ai le alofo le tua. O lea e soi fua mai pea o ia. Ai i le da soi fua mai pea. E tātou te le mai lo antu le timilri. Ni vaenga o tutupu i lona mawhauwha. Wa le siana manu anga i pito sili o na tū ngā i leo langa le nei. E whio lono le manu anga o le tino. A wai whai pe. A o le manu anga o le mawhauwha po a fianga o le mawhauwha. E le ai ma se o tātou. E ma whai ona e lo atu. Mea lei to tonu o le mawhauwha o le stanga. Ta se i vanga nā lava. Ua whina ngā malia le rā tangata. E wha soa mai. Ni wha whitauli o lo o ia te ia. Le rei la vai ngole au. Tātou tala noa vui le rei. O nai whianga i le anturuk ma vai ainga. O whainga mālo longa. Ai a whaiua piua whate ia o e peua. Kau apakakia ku o e David Tua le rei a woli ma tā upo o lo o la ngā i le taimileri. Ia ua fui ni vavina o soi lunga lo toto maulunga malo fiva. Ia langa ia ngā ana tātou tala noa ia. I mea o lo tutupu mai tutonu o le tātou o turu o pele i le loto malenga. Lo tātou o turu i Samoa. E le ngantailea. E iwe malesi tala leo te whaitau atu aifu. Sole, e se vui e koe ngā mea whapea. E atono se teimi o mumua. Ona au whaasoa atu waila ia lea. I le mata upu le pei ona lipotia mai ai. Ia le maliwa i leo le alo se tasi o tama. E ua te ilo to ino o lai whaingadwe. E waruantu le tangatole nu ule enda mau paolo ai ia si o nā talik me whai atu. Wa e ilo ali tama. Ola wa tali ida wa mari. Eo. Ai makwa lipi ola malasila fie le tama. A me olo na tali i wa mari. Vai e le mere kupu mai kongor ka ko kungu lengi vaika. No fo mo ma fo i. Pi ola fa so longa vo i le long yaka ki fanga me e tutupu mai tono Samo. I le ring fo i vaita. La se fa o. Au len te finga luenga au len ke piche fa i le kuka len ke piche va itamiti. Ai ke wan waku se sia o mfea. Wo e lo wo maliu e siam tama. Yempo si wantali. Ia o e ngila wa ile no pole ane me lafa. No pa wane me su e iai. Pe a fai wa vi e fiu e vili le telefon. O le su e sa awa le whanamari. Ia si vai e le mea. Io e. Makau kia. Makuai makau kia. O makua pasi a umare ofu. Ka fia ofu a awa makua ka reiloa ofu i to e ngā mea. Ia, o le si vaenga mali, e le uta whita o tui. I le mangoto i le vaa le reivi Samoa. O la sa ufa te tau iei. Ana vaa pia ni i le mangoto le vaa le reivi Samoa. Fa manta e malue mai le pāti e le national. E lango ina i le apili po le pili le pe o na tu ina tu tuton. Ina i antoe faa fo i mai si te sini. O tangata Samoa, o lea na soifuane, i le vaintau lea o lea feiva se lau luas fulu maliva. Oi, a feiva se lau luas fulu maliva? Se ia o atu le tausanga a feiva se lau fas fulu maliva. Pa manta e le o le mea e ngā le wavavea i le io e si vaenga lea. E tate nufu mai mawhauwhau ele le eima wha solo ia iau mawhauwhau. Fua i luma, fua i tua, fua i au tafa, wha popor kasi marakasi wa kasi. O i warua. Ia, na, o lewa lua se fulu ma le lima miru te wate aine le se fulu ma le lua. Nau na i mea tau te tala doa. Ia, o wha pēnā lea o na shout listanganta ia o ele ring fo i vaenga o lea wau. A mai alfantunga mai ia wino, o le ātāntu wanga i atu. E wha i lo atu. Ia, tongi fo i wa maua. E le whanau le na tu ina mai ala anta wanta videos. I le tau wanga solo.
Ia fa pe fo I tau loto le loto to mai tio lo lumana nei. I le whai ungo le rive aso mo le atu ele nganga wha tai mātua e ranga tai leo le whanau e pe o tu ina mai ala anto videos. Ia e mi se io company o lango ina pe sa lango ina ia le tātou wha moi moi. Wow, le neo gas fitialo. When I'm not having my 2-minute noodles, I'm listening into Francis on Radio Samoa. Manga yellow kipi CD. Okay, you see right about now, we're gonna take it way back. We got Light Reds in the building. 6, 5, 1. Wait now, bada boom, bada bing, that stories of tone coming commentator. Too good, no control, I'm a simulator. 651 lion, this collaborator. Someone left hook, coming to my data. Eastside P-Town, 5024 click. Creekside, shout out to my brotherhood, I'm homesick. But you know this, you got me singing la 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 ta ta la la la. You so good, I know you fancy a man that is so magnetizing, so fancy with that hook. Bamba do di down. He got me in the feelings in the morning, be with you controlling. Memories eye catching me, girl I'm falling, but it's stolen. Still got me singing ta la la ta ta la la la. Woman, those eyes got the feels all over your face, speaking your body language, cause me feeling the same. I'm too tight to closer. Pick up your voice for me, see. Put out the fires, getting hotter up in here. We can't cooperate, come on, you can't disappear. No, nobody's in the chance, get it right, cause you are mine. One and only one in the area. Where no lion, watch it. Lord if you're listening, Wayno, Lidivang, Uli, DJ 651, Ma Lion Riz. Wafali to last from the Luan, mail take me a fire, le tanto langa, Tongi, ole tanto Tavanga Solomon to Lotto Lafano, pay on Lango Langwina, and your company, Molea Tulanga Fab to Tele. A company name lea wa maua and tanto fa longa ya wa o tole fa now ole fa time more fa to ele fionga ya Twala Ellen Stowers before ele fionga ya misamelo undanga le ale moana rentals se pe de hele land to lango sua
i le tauvanga solo ma tau loto fo i al whanau le ring tau sanga le fole tua ia e mele palamo o le loan market ia wa fo i le tui na mai o lona tau au address R-Dash Travel ia awa au whinga malanga mo sa moma antulu umo lalangi o le Moana Connect ta vae Sina Trust ia atoi fo i la ma le Cause Collective o company na e pe ona langolangi na malosi ia le tauvanga solo mo tau loto le whanau le rei fo i a tau sanga mana tua le na tapu ni a tanto entry si le tau leiva i le tai awa na leila tapu ni a ia pa lota wa e mana tua o le tauvanga ia o na ia inga whapea o le entry lava ia po le video pito sili na tele ana reactions o likes o love ia o a maisimia o smile o laugh ia o le tātou solo na po le tauloto e tūlanga momoa. O le tātou amata maila i le tūlanga fia. Tātou amata maila i le tūlanga lua se furu. Ia le ngā. O le whinga o tātou whailonga. O le tūlanga lua se furu a ngai i le tūlanga ono. O outou umalawa nā le whanau. E maua ia outou tupe. E ta i se lautala. Sorry. Ka am se lau kāla so le makwa ke leo ka sailing e ma feo no so son yan tu mo fa tonga a matua ia mo to le fa na le lo to minti le lu mai nei ia tanto am to mai i le tūlanga lua se fulu o le tūlanga lua se fulu ua tūla i mai ai ia tuputala suisala mai se ka pakele ia tuputala suisala o oe lea ua tūlanga se fulu o le tūlanga se fulu maniva o Toai Roman Cliff Toai Roman Cliff ia nga se fa umalea kurka korisi ko pakipaki o le tulanga sfulu malvalu Kataia Lenoa Tovio tulanga sfulu malvalu Kataia Lenoa Tovio o le tulanga sfulu malfitu o Sipaia Sing o le tulanga sfulu malfitu le da o le sfulu maleono Pauline Key, ia ua maua fo i lau se lau tāla. Se fulu ma le lima a li itasi fau muina. Le si vo ina tātou se lau tāla. Se tūlanga se fulu ma le wha, Ioana Penei tūlanga se fulu ma le wha. Se fulu ma le tolu o Mark Tala Whaaiva. O e fo i le ua maua le si a tātou se lau tāla. O Jacob Amen, ia o le tūlanga se fulu ma le lua, o le se fulu ma le tasi o Shama tūlanga se fulu ma le tasi, o le tūlanga se fulu Tamara Unasa Chris, maua le tātou tūlanga se fulu. O Valoanga John Lualua, tūlanga iwa, Valoanga John Lualua, o le tūlanga valu ua pale mai ai fale upolu leota tūlanga val. O le tūlanga fitu, Liam Talosanga Lavea, tūlanga fitu, ia ma le tūlanga ono e maua fo i lau se lautala o le tomaitai ia Emma Alu. Ia pe ona whea tu stream u sola, o le tūlanga ono anga i le tūlanga luse fulu o uto umale whanau. E maua umatai se lautala ona o le langolanga mai ala Moana Rentals e mele palamo le Loan Market, R-Dash Travel, Moana Connect, ta vae Sina Trust e male Cause Collective. Ona tātou se tu ilola ilea i le top 5. Ia po le lima pito ilunga. O le tūlanga lima e maua le tūno tupe e se lau lima se fulu tāla. Mo le tūlanga lima o lea ua maua e Suri Oka e se lau o iau so se lau afe lua se lau fitu wha i au palota po o reactions malo Suri Oka makwale le ia lau fai campaign so le o le whailonga na e se lau lima se fulu tala o le tūlanga wha na maua reactions e afe lima se lau valu se fulu ma le fitu afe lima se lau valu se fulu ma le fitu i le teimi lea na whaangatai tātou pālota na leila i le se fulu. O le tūlanga wha e maua le tino utupe e lua se lau tāla. Pati mai mo tali i langi se au o lo malo Pearl eti fui maono. E oi.
Ia Pearl fai lo tina ia po lo tama susu mai e piki lau fai longa nai lua se lau tala so le kafio lai. O le tūlanga tolu, o le fai longa lua se lau lima se furu tala. Lua se lau lima se furu tala. O le tūlanga tolu, e lua afe lima se furu ma le lima reactions. Lua afe lima reactions. Ia ma o le tūlanga tolu, o le amawina le lua se lau lima se furu tala o Mildred Juliema Nansen. Yo, wala va ke paki ako malfaltua ya Sarah Pantea stas. Yo, wako ke paki mai fua o le tūlanga lua o le tauvanga le lotu o tomaiti o le Radio Samoa le rito sanga o le amaua le tino i tupe tolu se lau tala. Ia ma o le tūlanga lua e lima afe vanu se lau tolu se fulu maleiva reactions o le roio. O le matuanto o tele au tangata iena react. Ia pe o le nepalota i le tūlanga lua. O le tūlanga lua, i le nei tau sanga ma le tau vanga o le lotu o tamaiti. Ua maua lea, ele tamaitai ia Esther le lei malefanga. Esther le lei malefanga, pe umala o le tamaitai ia Esther e alala i Samoa. O le aia maua le tolu se lau tala. Loro winga a wha le liu wha tupe Samoa. O ko meki ale maua o le lima se lau tala Samoa. Stai ka i mangu iana ue lo tuata mainti. Ia male tūlanga mua. Na ia maua reactions e fitu afe. Iwa se lau wha se fulu maleon. Fitu afe iwa se lau wha se fulu maleon o palota. O le tūlanga mua o le ni tūsanga. E maua le tino i tupe. E tolu se lau. Lima se fulu tala New Zealand. Tolu se lau. Lima se fulu tala New Zealand. Ia ma o lewa tūlanga mua. Maisika ko kingpalau. Wa e umawhi ko kongi kingpalau lang mo meu special effect. O lewa tūlanga mua mai Samoa o I a vai le lei malefanga. I a vai le lei malefanga. Maua tātou palota na e fitu afe iwa se la fa se fulu maleon. O lono winga a tu fatasi wa e tasi ala ua hai e tu le whaai u lono winga e tau songa maua fatasi ia le tino i tu pena e onzu lau lima sutala longa winga o ko meki lava maua le tō wafe tāla Samoa mo le lotu a tamaiti. Ia le da ai le umarka ko se ieri e le umarka ko porkaram au waike ia la o soa e ika o re uma ko ri ma ko o wala fia fuka maiki ia la fai fuka mai e ko ke fiu e fai o kana ke re ko ngo wida ai ole marka ko singi fa piko nga mai o ke re lo po fera ko ngo nga marka ko singi fa piko ai tanto fai longa fa o popo ole fai mai na o au kilani ia ma o fai longa fa o popo la ia e pei ona ole a se ina e ono o lono winga a fai o le tala ia kilani le tamiti ia le la alwaku kako ia ole ki sa wari se rai o mai lungar kako me le ki fu fa mi se kala ia nga ia wa va ide ia ole fai longa mo fai longa fa pitone i ono ole ua manu malo i le fai longa mo o Lawrence Fred Mane Schwenki Lawrence Fred maua le tanto fai longa fa popo mua o le isi tanto fai longa fa popo lona lua ia le ia ko si mai o le fa kingok ia o le ua manu malo le fai longa fa popo lona lua o Lily Sofara ia anu bantu le fai longa lona tolu o le fai longa fa popo lona tolu so le amu ia o kouri kamiki o le makua kele o ko fai ia o le ua manu malo le fai longa fa popo lona tolu o Abigail Savili. Ia onga ole lua mea o se ia mai. Ia ole ala aluaku ma le longa wha. O le lona wha o MJ Fa Misipati. Ua wha, koe lua. Koe lua ka ko whai longa wha popo. I le rei vai ngole aso. Ia ona umanola i o tātou whai longa. Whai longa wha popo lona lima. Ua maua lea e Rosie Saleilua. Ia o ele wa maua le tātou whai longa wha popo mo au kilani. Ia malaka ko whai longa muri ua maua lea
ita maleko. Ita maleko. Tātou whaelonga wha. Tōna mole atu ele nganga wha utai. Tātou ranga nei e pio re ele moana rentals, le whalatua e mele palamo le loan market, o le R-Dash Travel, Moana Connect, antuai, e mele tawa e Sina Trust, male Cause Collective, a wālava, ea lea foi. Ea le langula wina lea, male wina mai leo tātou whaelonga. E pio na wha sa fua antu le moanum whanau ale tātou. Turu, whaelonga wha upopo e ono, mole antu le nganga wha utitele le pulenga male uwhenga aluenga ale tānoa i one hanga, e pe ni ai ia tātou lava ia le ngata foi leo la e u tama ma tira ma whanau o le ainga antolava o lo ma whailea o na langoina ia le tātou polokalame le nei foi vaenga o le awoli ia manu ia tele la valelo to tamaiti ia te o tou le whanau ia whape foi to tonu o tātou ainga ai mo tātou umana le na lawinatu ia o tou suafa ia po o ingo foi o le whanau o ke mingi wa konga whae e kou kaawari. Susu mai tala mai au i le tātou. Fisa tolu ono Hobel Avenue Marukau. E mawhai ona e suma e piki whae longa na whanau o lewa ready i le teimi nei. A e le mautidon. Walau mai le lua ono lua tasi lima i watolu. Lua ono lua tasi lima i watolu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Fio le tala le lei Salta ai nei Ole na foa fio le tala le lei Salta ai nei Ole a fala tala fa pe fo ile ara ona fisa sana mai lo tata wa awata tete le Salta ai nei Ele lo ai se tala ta fire Fala talutu e fa pe a fo ile anga ona fisosa ni mai lo tata vai awata tele lo me ole atuai male tusa ai peta I ole anga fa tua o via mo tata ile oi ele ma fai ona tata laina ia manuele asata mai to fa so fua Olo tamale le malfana ole afa la talutu e fa pe a fo ile anga ona fisosa ni mai lo tata vai awata tele lo me ole atuai male tusa ai peta I ole anga fa tua o ia mo tata ile oi ele ma fai ona tata laina ia manuele asa olo ingoa o esta olo tamale le malfana Alama le si ufofonga ole mamo e I fapole pongi sa po fea oia
o Easter, o te male mai whana, o te sau mai vai se ota, le la whailo o tau rotu. Le au pe le a whai ua whapea o na lofa mai le atuai ai te tātou, e te tau wai o na tātou whalwhani, e le vai lava le tua e se tasi a tātou whalwhani, wa tua mau le tua I te toni a te tātou, wa atua tua foi le alofa tātou whalwhani, whasoi fua manua le sa tamaiti. Ingoa Melvin Nelson o Ivalo Tausanga o Whai La Whailun Taluto. Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go. When he is old, he will not become forbid. A'oia le tama utusa nana. Toi ira Oia. Le te se ai. Whawhetai I leo la male malosi, whawhetai I leo fua I ma leo tā singa, wha mole pui pui mai matu, wha mai ese, wha I mai le poto, wha manuia matua, le whanau I le sofa Yesu Christ. Amen. Fata oto e tolu, whai upu mua malelua, lo uatali awane ingalo ya te oe la utu la fono a ia tausia upolo a ingai lo loto a wa e wha popo ina ai ya te oe aso e tele e te ola ai a tua male manuia. Ole atua lo utama Natia vea ile mea mamua o te tautu ai. Nataitai hia te au e tafa o ai tafe le mu. Natawhaafoe sia mai ilo wanganga nataitai hia te au ile ala meo tono. Ono lona swafa. Iwi labana o savali, ile vana latoloti, o te nefe lava I siruele ama. Oa o oi, tasi mau, ono la au, malo toto'o, e whaamaa para whanina iau. E te lau la mai mea I lau ai, I luma o e te mai a te au. Oa e whanala ulu swau, tamaso sulau ipu.
E mone, e mole mai a te au, le amalelei, ma le alofa, Yesu o malawola. O tunu fofoi, le fale o eopa. Ole daar Samoa, o na wai lunga umala vo le Facebook ma le YouTube por Radio Samoa and tanto solo mo tolo to le whanau le top 5 nai pe ora mana maloa i le so tulanga mo mua mana maloa i a vai le lima le whanga tulanga lua o Esther le lima le whanga o le tulanga tolu o Mildred Julie Ma Nansen ia pe fo i le tulanga wha o tale i langi sea o lo malo Pearl 80 fui maono e ma le tulanga lima o Suri Oka au te tele ma tua mo le sosoni i fo iala ma whanau fo e awa ia le lotu tomaiti le ni tau sanga tomaiti a lofu tele antu mo tau manu ia le lotu tomaiti sosoni a mama dan nana ma papa ma le tau ai e whaiwha a wele i o lotu tomaiti ai li toia e fwile a onga e a manu ia le ni aso tomaiti alo vantu e whawhitai weino mo le whawhiwhianga le ria waulia e taulunga antoele tātou se ile da mo whanau umalawa a wā ia le lotua tamaiti ia e whaantalo whantua ilo ile ni vahenga la wauli e le whianga la loli ile ni pula le tautumala unanga le jimara huseo orus ile lua se fulu valu Atkinson Avenue Nai o tau ia a wā lawa ia le tātou wafo i li poti ia e langa tamula so ia mi se lava le ni vaiaso o tulanta maile a sapa pa el whanau le whai unga o le vaiaso whaantalo whantuai le whianga la loli ngal malmana malo le whai le whaiva malo le tauanta Pape foi ona u papelo ia tu le ava mal palalo e la talainga te manu nei tu la le aso ma lo tau tai ma lo tau tua tunu ma lo foi le soi fo manuia elena tailea pa fonta pai se o tunu pere sa mo ma lo lava le folau ma lo foi lo sai le nei foi tu la le aso pa talo patu tata unanga mal palalo talo fatal lava te papelo ia tu la talainga te manu a bole lava pena ma lo la kauloko ia io e na malo ai le io mai tonu lau entry ele no po io le vaenga le o kia le nga vai ko lo so fa le sa ku fa se i ku fa se ku anga lu lo malau entry pa wana ta le ni tia sa mai sa mo lo ko le anga o le tulanga le dai pio ni ia le di fo ia woli se le matango fio to loto ia ma solo fo ia le fa na we le nga te leo la to pisi ia walo la to sa le to to miti le di to sang ia wa o la fionga ia na we se le fo ia i grandchildren ni le di vaita ia o le anta la valo le pisi fie le fana e le weta o tonu lava te o fa tai o ta apiana pole le kempre na paia Pia kanga ngau ia ai wa kanela bahatul te ta apia da po te ala mai le fiapi ana po te da sulta si wa eu maia da mai ti ai o loka okese o ta lela vai ya ai sa de leila ai ma lo la fatai muli le ngang mo mo la muli fatai le tato radio sa mo ma le tofa mai fia o tausanga over ma le luas full mo tu tausanga o fai lava lea ma sani ia po a vea lea ma manu ma vea tau a vea le tato radio sa mo i le tausanga i tau vanga alo ma whanau pi fola ne yen ni tausanga mo moli 25 malo
i le pulenga ia ma se pula whainga venga ia malau stalainga puta tino ino le vaenga ai wha malo fo i matua o ie lo ai le matua mataala ia o lo whapena o na ta mai lo na alu le ngana whasa moa ai le ngata i lea tūlang fole tuspaia ia wa o te muli maulava ia o le pau tele na o molo ainga ia toe matua mai ta mai te toe taua o le ngana Samoa ia mafua mai lava i matua matono ainga a te mat ia manu o le maua le taimi le reiva i tau ia o le tō anga lava ia whaingo fi o na nanu o le tamititi a o le toia o ina le ngana Samoa ia o le wato e whaia ia tātou koses fu i matanta e se mali university ia o le mawhainga furinga o le whale ma le whadisa ma so se mea tātou teanga ia ia pela le tūlanga la le wai nei la ma Kanchurin mele wai o le ma te tamaitai matua ia o taimi nei wa mata whaase manu tala wa umanino umali pata mo o whai kapo tāro whai wale ro la wale mu malama fata mo malama wale ya nga kalo mai kalo aku wale o malama puta mai ai ere se meleanga o se mele le tele male ata mai pole na ma le a nga iluma o le tele o ngana e mafaiona mana malama ilo walo i tonu o nga ate ma ia le na tonu e tele le fia talano mila ufionga le loli ia langa le wa tu wa sauri mai le sa le fionga ya siuli ia wa tantu telefon ia la fo tu ina te lola fa militan tale la so anta au pe a mo ta me alo fa fo le mta fa ilong ole la fionga we lo fo tato nanga e sta ila fo ila fionga ma le tato Radio Samoa ia malpulenga ai tulanga matani lava taimi nei o lo fanga solo atato sign up o atato fapitoa ile aso alo fanau da sapa pai matonga onga o le tasina baing o lo PCA lava afeta la le tato fainga me alo fana awani ngale toi a pai o iai se tatu pasino ina mai oe o lo iei le afeta la o le tato referral ma ne tele onisi o tato fainga me alofa pa soa lava i launga ngana tato mamlama i bainga uma suma madiu mai le tato pisa i le lua balu Atkinson Avenue neo tau lua balu Atkinson Avenue neo tau te moa i le tato tau tua fatau ba ali chimana fatanga tonu lava le Pampetini o Burger King le situa wala ia o le situa o le Bolina mangfa o le Princess Street Atkinson Avenue ia o lo iei tato na fatau ba ali chimana te fori lua fitu o fa o lua fitu o fa o lua fitu ia pole o ba se lau chimana mertasi o ba se lau fa no lua tasi le tato telefoni la fu mal fa lalo ai man via tele la val nei aso ila sunga man besfo tato radio Samoa mat pulenga Samoa mle tunu pele ya ngalele tu fonga matu nei aso pa so foia sorry for my maruia le fionga le loli ile li polo le tau tomra danga le jibra ho se oro so dan la va mo wala vedo fa tau ila ta vale mo wala fita la ya mo alu ma fa na fu ile mo le lo tu mai ji Luseful Value Atkinson Avenue o te hu mo ile la tu tu si Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pea manrua o le vainga o so ngase pe amana o mia e fa tino e foi ma tupui pui o le fana witi o tupui pui le COVID is flu river mo la tau is flu on tau sanga malunga atu fa pea ma tupui pui o le flu Vala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wanoe fa tino ai nei au nanga. O fisa fo mai mangele, I taftafane o McDonald. Aman rewa, I taftafane o Faletusi, po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. Call the friendly team at Seal Plumbing and Gas for all your plumbing and gas fitting needs. We can install and fix water taps, toilets, water heaters, gas hobs, pipe leaks, water mains, and much more. If money is tight, we can provide wins quotes. Call Fuimaono Mayu Upulusi and Steve on 021-797912. That's 021-797912. Mention this radio ad and we can cut 10% off the first hour's labor charge. Seal Plumbing and Gas. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, mamala malama I laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu.
Samoa. O le si ufufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Malo Funamoa, le tutu ni tau, if I tell a fatu tapo in a tunu, talani molini yaso, molly chosa mo, chili may ton one more, tell it to more. Yeah, if I'm moving on Peters, if I like telling you what to swing, I demand one uiva, what to Samoa. The Bulia no fanga of Sosani Mota, Mafa, David Little, Okilani Soke, Talonga Sui Memorial Blacks, RTS, while Fia Little Samoa Malanga, England, Fafomaya, follow Telino Nitala. Ele isa mafu anga ele mfayona fala utelina li ungor suenga al fam snongo suenga por court of inquiry. O fayele ponga yo ngoto le va artifite le samia ni sila ale HMNC des Manawanui Isamo. O se fam talanga le na minister mata o por va fafoni sila va vasamana yo Winston Peters. O le Manawanui sa so ilungora au ngate fale le tu so tele moto polo mamuai ele ngoto fa ngor vaso. O le va sa ia isa vai te mi mo to fa leia ai le au na tu mo le fa ni nga ruanga nga te fa Afrika ai sa fa ni fa te ingam tu kilo ia il sa ngole mo fa ta mo ai sa longa e Peters le tori sila e so se tu kilo ia I ona manacho o se fa va tu nga le nei o le farms no o se suenga o se tino e fa ia so suenga nei los farms no o tu la fono ele so força for ia fita ni sila ia se farms no nga e so ina le ponga yo ngo tolva o ni so vai ngo le so nga to wo e fala utilina ai sa longo o visa silo le Navy Rear Admiral Garen Golding in le Johnny Sila o ni so vai nga e pe ona ye fa talanga ma ale fa business o le ata fia ma fala utilina e ye le ma anga vai nga ma le so nga ye so tanga ma pui nga ni Sila o le ale fala utilina foi ai sa longo Peters le Johnny Sila wo ye fa to ye se tal sanga winga lon fa mo moenga il fa la utilin umori ungore so swenga ma ye fisilia pe ai sia le mana na o ye fa la utilele unga tanga talo kele o tanga talo kele to mia so swenga ele o ye ai se ngono Peters o le fa la o tu pomai le mana wanui o le fa malo tanga no anga fono ta yulu malo le tau plenga le o le au sui sa mo le masina nei ai o situação nga ruanga mo le le va artificial samia ni sila le manu nu e faia ai ngoto sa mo o le va ilina le po se survey o le isio va o lo pa uria le au le pasika nga te falo le moto ni we e le wa mo le fululua o le va fa ngota Taiwan o le FV21 Tassishin sa also ilungo le au le va ngol samia pui al Beveridge Reef anyway to sutasi la va sala ve ia se yo mai lava di termine e ma fai le Johnny Sila Pacifica una ma woni fam talanga tele mai le malo ni we ai poni sila ta sila vai aso tanu no ngoto le va nga te falo ni we ta talo no ise suyo le jo ise suyo le malo ise tulanga fa di lilo le sai fa ma ni ai sa po pole le malo ni we e winga ininga yoinga e fai area va ai di ngoto o le pule o le proketi mo le fa la tonga le vasa ni we wo ilo ai o le now o fa lia e mo miari nga lua ngai whaia ina e mautino ai le aua nei tue tupu mai. Wharia le pura le puro ke tele now Brendan Pasisi. O le vaa le manu anui a whiwhite le samia ni sila. Sa whaia sa i linga ili no whanga whasao ngā te whanu ni Well Beveridge Reef. Mo le whaatu ina sa masini whailo ilo po le radar reflectors e whailo ilo ai whangaio inga whasori tūna whono. E tu sa male 5 afe square meter o le au o whaaleanga ina nei ngā te whale le meo pa uli ere vaa le manu anui o polu o no le meo lo tupu mai ai por whaale vlado lo ngotuai. Ai o le pa le meo ni weo manao nei ni tali pesia i le vaa whango ta Taiwan o lo tu mau peona pa uli e no whanga whasao o le ngā te whale o lo na motu lua te usanga talo na pa uli ai. Wharia Dalton tangalangi le le Johnny Sila Pacifica o lo na motu o lo i lo ngā tunu le vasalan wana ai o lo whaawo lama na visiri pe ai saa i le vaa whango ta sa i wana ina pa uli e lo na ngā te whale. I se porkalame whamatala tala po le documentary a le National Geographic sa tilo ai se tūlanga o ni whainga whaso tūla whono lei o le malie sa whaia le teimi sao so ilungo le au. Sa longo e Brendan Pasisi le pura pro ke tele now e va ia no whanga whasao ngā te whale ni wele porkalame o le a wo to ta i o mea mai i le va whango te Samu mai e ta wai a maulu i le no whanga sa ia ni fusi o mea e patino
ilo na whaonga ina e ala e se ia apa o malie. I le whaonga taino o malie. Le e whaasaine o ngā sami o ni we. Whaari e Pasisi. O lo fta ati tia i mo waia ma mātau. Ma e ngai whaonga ina e whaonga taina i malie. Whaari e tangalangi. E la tu tele i mawale li poti muri muri. Ai o se matua i atu anu tele pe a whai e wha maonia. O le mea lea. O le li poti e tau tele. Wha pēr man wha maoninga. Wo le taimi mo tanga tani sila le te tua i tula e ngā rulu e ai. E pēr na tā ua estasi tanga te tomai wha pitoa. A o whai loa i tu se ngā ingoa. O te ngata wala ai te atu i tula e ngā rulu e ai. Nai lo le mea sa masani ai. I wha mo monga tu se ngā ingoa me tā ngā ruenga o whaino mea wha mo wino le tau sanga mo whai. O whai loa ai. O te ngata ni sila e ngā rulu e tu wha tula ngana. E tosu fitu te se male lua i tula e le vai aso. O palasi mai ai le ilalo le tosu val te se male tasi. Sa iai le ruafe se male tolu. Matari tu sai mari tulanga sai ali tu singa ingo tolu nei ai e lua se lau iva su fit tangata na la to falia e fainga lu ngali se lau ona sul valu i tu la vai aso tasi o noinga o i tu la o moraso o nga ruenga o fa mani no ina maua mai ai tu tongi polo fiti maua ai po i tu ai nga tu pe oni tu tongi ai po le faisa o nga tu sa o le fata mo ino se pisnisi fa to anga po nga ruenga fa pito e fata mo ina se suyo se ainga e au fie se ngā ruenga po se pisnisi e iei se tangata. O lo o misia mai ai mo se vai taimi. E te se ngā ingoa o le lua fe suman palu. E lua se lau fisu tolu tangata sa whaalia fai ngā ruenga i temi ua. Ai le lua fisu tolu e wha se lau fisu wha. E lua te se mareono miliona o tangata sa ri potia e te se ngā ingoa e fai ngā ruenga to i kitilava o le miliona sa whaalia ngā rule fast food tu la pa aso. Se lau wal sfuru ono afe fa se lau lima sfuru ngā rule e lima sfuru i tu la. Ma le ono sfuru i wa afe se lau i se malelu e whi ngā ruenga i le ono sfuru i tu la. To i titi la mo le lu sfuru afe sa whaalia ngā rule e fit sfuru i tu la. E vai aso. A i wa afe lua se lau maritasi. Whi ngā ruenga le balu sfuru i tu la. O Dr. Paula O'Kane. Mana mata ngā ruenga o Pulenga le University o Kako. O e valia. O le tō tēra o tangata o li putia whai ngā ruenga i temi uma e tuwau. O tangata e whai ngā ruenga mo i lātu. Lava po self-employed. I teimi e mo mi ai. Mai e tāu ai. O tangata e whai ngā ruenga te lau untu wali tu la vai aso e whuringa mai. E iai i tūranga whai ngō fio na a fia i tūranga tau i ngā ruenga. Se vai ngai sese iai. Pari o keini. E mana o e whaai ti tei tūranga whai ngā ruenga i tangata. Mai e tau tangata o na mana tangata winga. I le ngā rulua i le la i tu i tūranga le lei unga iai. E iai, nei lo le telo i tula, ai le ingi mea whai ai. O re li longolongo a malosi tangata lau, malosi i tau tua tangata lau tele, lango le malosi tangata lau tele, tevle tele, o le atapunia neilana no whaanga o fsosari mo tā mafa fua i fua e o fuina le au kilani saute, le fsosoni ai le o tula vai le afe ai ngana vase tase, sa longo i le tele le lominga le New Zealand Herald, e na tele o toi mawhai ona whaawau le tongino le no whanga mo tā mafa le on the food bank. Sa iau luai whaaria le tala o le tapuninga i lau whainga ruenga le tau nei. O rea tau tu e valsfu fitua fita lao fua i tupe mo mene malo. A e fua ia e lea no whanga. I le sili e male lima se lau wafe ta lao me ai. Pe a whatwhaina i tangata mainga. Mai o le atapunia pe a mai ele Christmasi. A whaalia i le tele, o le matua i whainga tā lava, ma o le mwhai ona toi whaawawina, ma fsosoni company e whai mali e fwoi ona maua. Whaalia le tele, e fua mua mas whaatipenga o iei nei mo le tongi ana nau whai ngā ruenga ma le whale o le sina. O le a fsosoni se idia ngā ruenga ave i eitangata, whai ngā ruenga. I daro talo mo le sumo mo le All Blacks Rocha, tui vasa shek. Wa o fionela o laka pia le tosa mo fia mo le lata malanga tamile engelani. Tui vasa shek sa li liu le laka pia mo le sa idia e o sona manoa mo le All Blacks. I le tausanga i luaf ma le frulua, i no sa inia le whea ngai ma le laka pia ni sila mo le rotusanga. Ai le toi te liu mai i le laka piliki ma te aloai mo le Warriors. O le tosa mua o le a kaptenina Jerome Wai, le tama au tū le manamalo na wha le kalapo le Penrith Panthers, i le tamarisanga le NRL le whai ngona vaso. Ai me se le manamalo le awan hiusa walese, i le kamarisanga whastiti Australia le tausanga nei. O le ata aro le tosa mua me Englani tano whaite o reo weekend, le solusu fito le masina nei o ke topa ma Leeds, le solua o November. O le amanga tamila o whai ngoina, o se tau whainga lea Englani toi tui, le lato whaia ina, le sa whaate ia i to Samoa, ia le rosa mumu, ta tali malo i ta longa i roi le awes o Champiri,
ile tamarsanga ri po le rangi le roa fe male fulu lua e lo sfutolu le au filflia au fieta mafoto stasi ona o tula val sfutolu tamai longa ile o avano mo fa ya onga pin kadina fa de kadina o fa unga tu va se shek e talo mo sa mo na ilo ni sila le luas talo fa va malo sa talo i mali luas tolu luas mriva ai le di liu le piuni mo fe so ni ai e fa tonu e tere mai ana nai e talo mo sa mo ona nai sa talo mo Australia o ia la le to sa mo England ia le our kiwis le silo le o nei le kamer sangar Pasifika o le avla to sa mo Firflia Anthony Mel for the Dolphins plays at Talangi Penrith Panthers at Dana Marina Brisbane Broncos at Francis Molo St George Illawarra Dragons Gordon Chang Kumatongo Manly Sea Eagles Isaac Tango Penrith Panthers Jake Tango Parramatta Eels Jerome Luai West Tigers or Captain Foilia Chas Devanga Manly Sea Eagles Gerald Skelton of the West Tigers Jeremiah Namail Northern Queensland Cowboys John Asiata Lee Lilberts Josiah Pahulu Gold Coast Titans Junior Paung of Sydney Roosters Keenan Palacia Leeds Rhinos Lazarus at Valipu Melbourne Storm Luciano Leilua St George Illawarra Dragons Paul Roach Warriors Ricky Lotelo Lee Liberts Roger Trevasi Sheko the Warriors Sean Bloor the Melbourne Storm Sydney Sasangio Canberra Raiders Matera May Sydney Roosters Ai o Mackenzie Wiki la fa fino le tamasa mo Maori longo mo mo ka piliki ki wi ni sila mo NRL Ruben Wiki o fa to ta ala talong fa to mo mo ki wi ferns ni sila pa pena fo me se tene sa man ma lo pine o talong ala ni peka o Wiki sta se tene fo to fa o fi mo te mo mo le o ka piliki fa va ma lo ni sila pa te se mo tene sa talo mo mo ka pite to fi to ni sila le sa man ma lo pine o talong ala ni peka Tokyo Kaylee Broughton. Se isi to olua o isi teine to olua fo o Alexis Tawaneai Tawaneai Mabruk Talataina. O wiki sa fai maskuela kuki li tamer sangori pro rangi raf mal futasi ai o Broughton ta alo mo te to fitu ni sila mo fitu sanga mo raso fai o raf mo futasi. Mano malo li pine o lo peka ai pine siliva ta longa malo li ta pulenga. Mali ele fai au fauru Ricky Henry e tele talenia. E voi ai nei lana fiflinga morita ma tamer sangat Pasifika la solusu fito le masineta alo male chilla rules Australia le talonga i lua ia talong Victoria e faia ile aso tasi kla stete le foi ta alo awali al kiwi ia male kangaroos o le awali kiwi friends o fitfria o off ia Alexis Tawaneai Brooke Talataina le ani tufunga Mackenzie Wiki o tisa pule o tafito la faile e le o fiflia ona semanua o fato ai nei se su to se mare lutti mare ona miliona dala kala pula kapia Melbourne Rebels ele fa msino ngale fe record o stadia fa sanga le kapia Australia ile fa leanga e tu se mare fa mtalanga o fa mto nei o fato no le kala pula jamra sanga le super kapi fa tape o mana na o foi fa msino ngai to fa fo ya tu le pula ngole Rebels ya ila to ina im fa ya ile au ona fa wa ona wa ile kamer sanga super kapi Pasifika ta fa dia ele suiso o por el kapi Australia ele foi no foi no se la tu tali se imaia ona foi to win le su e mar fa ya o ngalo kapi to ma cha ya fiti le Fijiana Moses Rauluni o fa ma mai ne o se fa ya o fa ulu pa dia ni uni le kapi fiti ta fa ile Rauluni le tu langa le sa ya le Fijiana le kamer sanga o le kapi te su lima le ranga ta ma tai ale World 15-3 ta ina la tu fa to sina tu su valu tolu sa mano malo ya Hong Kong China abitai sa le mansina sa mo le la tu ta longa lua le fa su lima su fitu o le ta longa mo sa mo le sa tu sa Netherlands ai olan ta longa tolu ai olan ta longa tolu le la ta aloi Madagascar ila su mata su masina nei taime Dubai ai fitu ta almo sepania Talanal ne oli mo se au fi fira tino so foi a morte minei 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Ole tulanga nga fa tele sunga ya se uli malau le fi mo tanto tala i le fo i vai ngola woli a fina emisia to mo wan tu le tula e lua ya talo si ole dawo to no le malo le tu le se finga fai mano longa le ya woli e ofisa ya o company foi ya wala fa wa wina so i to so la so ya tanto pe umo le fionga ya le vasa Sunny Rivers so le Samo Tourism ya le ngalue malabalo si fitua so le vayaso yo vila gango le fa tasi mele fionga ya le vasa le ya woni fa tala vanto le fionga le vasa malo le fa yo le fa malo le tawandai ya so po mania lo yo se umano ya malo la vale fa malo si e le fitua so e va waso le fa yo ngai Esa ole kala le siro makua foi le fa mai ka fifi i lo malo singa wo ye le vasa ya malo le tawanta i malo le ono sai so le se o vai se un ka ko vala li le vasa ya malo la va fa fetai la va so le manatu mai la fiona me se foi tatu wala le ya ole me ia o fai la va si pisi ne tulanga foi lele wa fa sitele o le wa luluti mai ia tinga ho tapena ngor tatu fono le ya me se foi ia ngar winga la va ro fa nga solo tatu wa puringa ia fa la wilo sila nei ia lo fa pena la va ona tam fai e fa tau nu ma tino no ia ma tu foi o le wa kalu la manta la ia tatu tua o ia te pe o le tele la va nga sa fa ta ti lu afe lu tasi lu ia le wa bastana fa uma fa mai ai ama fa pena na fa alu ma fa tino ni artu langa la der mo sauta mana ya le wa no fi mai foi mata tonga venga fa tino ia o ni foi tau sanga fa tu pem ia ma pe ti na masani ai ia tu langa la vale na ole wa la tala vale tu langa ole tapen ole ato ya ave o le ofisa mo ai ia ma tu langa ho ia au te foi le rambe ole foi matimu mai le tawa le va se ke wa ngase makomisia oi ia o de le lo to lo la vale metauria fa sta le lo mo vole so fu mo wa male o la male malo si le lo fo le ia me se foi la sunga i fa va matiu te u ta va lo tu vo ia le si fo sta to so ia tia ai o kisi tap ia je si la fia ele va te tu sa lo te tia al wo ia mana tu mai manto io masalo ya fai nu fala o siuso ai wangi ngivale ole tu langa le nai tu sai tango lu I fai unga li imta mai tai fo mai ia le mela nai tu tanga pan tu le fola o to o tu lek fa mai le kala le sido maku ia upuma sania to ina vo mato tu langa o mena o ma fo mai no o tele mistake wa over outstanding ai le sia lu kongol pokua onga ya pe o ma fuara piko si da numero tasia o le ai la você tupe io me se le vot la mai ale sa pa fa na ya ni lo da ni o tu mo ta to fa le lo tu la masani ya o le tu la ngane na o fo le o tu talu ile o fa nga luenga tanto finance fa mo le pe a fe le to ya ma ia fo ya o na ngai le vai ta le basa a fa o le sa uni malanga ia ni a inga to telefone o le ase fautuanga faa le turisi leva la toia uai tailo ye ilo fidanga o le leva mai tawina ile tausanga ma le tausanga a tau le turisi pito silina to tele le foi numero Samo ona yo tan to leva ye tanga ta levas e wa ta tonu leva le nga ya pe la volta la tu spaia su la va fa malama fa sanga na o Jerusalem ni tu la ngala na na ia e mo ila volta to foi tato mainstream tourist po tato tourist pala langi ia e la volta tu no to tele o le to tele po tato tata no ia o lo fai fo malanga ia ma lo fa ngai na foi tato o nanga la foi la le e una ia i lava ia tato fa sala lau ia matulanga fo tato fa lau i lo ia ona e valu sia pe o le fa ia malo se tato o fo malanga fo isa mo ia i le tu langa leo le fa ngai no tato o nanga tau ta fa mai mo mai fa fo mai na fa sia ia le pisinisi o mo na ti ia e matulanga pe ia pisia i na o
nei pala langi lava I malanga atu mafaunga ia o tai lo fo tai ia te le fo ia se o ngana mo mai mo o tau o fo tai ia Ini ai so le e mana ia fo isia me fa tu disi sambo ia to la nganga le o fa pena na tau mafai atu ia le tatu pulenga ia man fa lo tele tau vai na ia a malusia le tatu tata no ma ile fa pe e tau tatili ba e ia lava ia fale ese lava vaenga ia pe lava ngale lunga le deluxe ia fa solo mai le lalo I superior solo mai lalo standard hotels matulanga fa pe se io o lava ia tatu beach palace e po no panga foi lunga mata panga fale io ia tamala na e masainga mato atu fa o le mata o fie na wa o le mana ia le one al mana ia ko le talasta me le sam ia tu langa foi le tau o fie wa pira trata po se me le fitus fulu valus fulu ia tau ato ia le manu tai au ia mana manu fia ia tu langa na lo tamu fai fa la wilo ia fa ilo tu foi malo pu ia pa ia mana se tato tu ia e le lava ia fale tanga ese me faina tau ile mana paketi ia wa foi tu langa foi ni Ia fo le temi asia toi fo ia o pisi fo isi lo matua masto ina sa mo ia tau sa pena le fale matula nga va pe fa tali men malanga ia ma nei ia la vole meole o le tongi la vola ta hotel ia mare tinau ta mai ti mare pana ia tu la ia fa mau tu ia sa temporary base fo ina le ia ana ora ia sia nga ina tu matula nga va pena ia la fo tau pai benefiti uma ia e foi o tele la vale privacy ta to le malanga ia ana o apena hona lava malo longa ne tatu ainga ro tali malo wari upumoni lava se umanu ia ulanga masani ne tatu ainga ia de no fonofo de no fonofo le tatu ainga pa tatu wa ia tu lava pena le tangilo ye wa I se fole melo te fa longa ile si va nga ala no fia o me na fole tali malo ma mo tatu fale fo I matafanga so la mai male tufa ina to tanto se le ni pe ia ia tu ngana ia te mutu lava una ia foi na te o ia foi se vata ia foi na le va pe o fa so a va va pe a o to te o tu no te o ko la vele uso no volinga me o fe ka ko fe lo ai matanga ta vui e pi ona so I fu ma ola fantasian ia pe wa mani ia I le fa tari malo foi le na o le au fenga luenga la ia sa loko ko ma o ia la fenga malo Ia, sa le ia o pe tu langa voi na isi te ia tu a to I fatel malo. Ia tu a o le fale, tu a o yo ta inga tu le po. O ni le vatu le auta vale lo I fo. E mana ia foi le to mai ba manga vai ni una po foi le. Ia pena le bala o ia o mai ka kotina I langa ma ko le usu kai o kai au. Fai te tia o le posting o te me no Facebook ko do ko au Facebook sa mo. Ia o le fai te tenga vui na me ne o social media le va se le dei vai ta. Ia langa ia foi la to so le se ko foi ko ka ili mami nguke al wo foi lunga le aka wi foi lunga le aka. Ia tu langa vina le wo foi re ki o se foi aka lunga le basto la lo male tag foi ngale se umanu is at tano tu skal no ta oto le na tano Kusa ke ia la fa ka makuri singa ai wa kolo makama foi e makua lau fofonga fia ia ai pe se furu valu e avela o kumalako ia te tu la na fa e foi e te yama ona o pe ona maintain the pale ni vela tu malua ia lava te mi ia tato ainga ia manu ia wale tu lava lo tato te fai tu langa va pe tato mai nei mo voi avano te wa to fu i malanga masia ne tato ainga samo ia lava te mi malo lo ia ai le pa pe ola ala si ia fu ia I fatten malo lo più e che fiua che la fie sa guarda ka fu le fama pe uma la ka mane le ma singa io e ke ia ku ko ai nga su e mai ja ma lo fa so le va so ani si va nga ya ona si le fia le tu le dei vai ta ya wai o le fo tanto ye o le lotu to mai til fa ngol le dei vai aso ye so tuai ya ma tu wanga o nga ile masino november december ya ona fa malanga foi le malu le tu isamo ia aftai tele lava se umanu li ai e le te fatele ko se fam talanga na ole ile nganga falo alo tele tawai e valvarusia lava o pau
ia pe a tausanga atu ma le agaga maualalo tele ia pa ia ma le mamalo se tatou atunuu ia faamanatu atu a tatou auaunaga ia e le gata foʻi a tatou fale apitaga po fale talimalo ia a o le tele foʻi o isi foʻi a tatou auaunaga tau tourism and hospitality ia tulaga foʻi o fale aiga o a tatou mataaga ia o loo faapenaona so'o ia o polo ma savai pe o faataitaʻiga ia o le mataaga le a tatou i la tuatofaga o le tosua ia matulaga faapea tatou asiasi mai i le le papapapaitai ia po le afutele lei i le vao o tiavi mapia ia ma le tulaga hoi lea ua tele paisi mataaga pe o le tatou museum lea o le vape Louis Stevenson ia mai se po tatou falemataaga museum lea National Museum i Samoa o loo i le taulaga o apia ia le papase ea ia mai se foʻi le motu tele i salafai ua e tele ma le anonoa o tatou mataaga o me moni lava te o manu ia to telefo tatou lo no fo malala fo Samoa ia e tolo ni tagata na le mau foi fa manianga nga lue mau ona fo i de bala wina to na ia tatou tanga venga po pule ia e o fo ina taita mai moanga po ra taita mata i tulanga pa pia ia e pio i lo ai e te le la vale tatou a tina ele tau tanta ta fa mai mo mai fa fo le fo la wa mo le twaise na sanga ia ma se fa man ia o mautu matato fale pitanga o tato mataanga o lo ava no mo foi lo mo malisi no tato penga ta fai langi o le Samoa Dot Travel ia me se foi matato update o lo fai lava ma posti foi le tato pulenga no tato page o le facebook.com/Samoa Tourism Authority ia o lo ia malava tato update ia matulanga I fala wiloa ia mo le temini ia ne umina wase famatalanga malulo fole taimi mo le tulmato faftaitele e la so se umano me se foi pulenga tato ala leo marosi ia msalo se aso lo mai tato felo ai foi ia me se foi ia pulelo fole io o tuma mo le tele soi fole to fa foi a tia mo vole marosi ia me se foi pulenga tato ala leo ia o le tio Samoa ia faftaitele lava se umano mo so mato avano tato felo ai foi desi lo vai so romana ia le lei mai ia tese pe o le sa no le vasa le ia oli but we la singo to tato felo pe ai fa sui foi ia soi foi alo fatu ia fa pena fo e o le fionga ia le vasa Sunny Rivers o le tutumala undanga le Samoa Tourism e pe o le penga to fa langi o le Samoa Dot Travel mo le sile pe tu ina mai le tulanga o sota inga isao e lunga o le penga te whae langi Samoa Dot Travel ia o ina o malawana ia wha mtalang uma ia wa lava ia lo nung pui li o lo tupa ia ma lo o tau mamalu lo sifuru valo minute ua te ai nei ia le tasi le a woli nei o le stofia sa se fulu o ke topa Radio Samoa Taslima iwa tomu Ama Oh
So from about the other two nail the woli miti yo for linga. Saudi by ala tanto polkalam la ventura la per mai a disine yo fa salonga fa pisinis. Talofa, wa o mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo a fia John i le fulu. Ai o lo maua ana i le tino mangeso. O lea fatoa o fo i mai le fale talavai. Masa maua i le fso ani mo nei fa fita auli. O fa matalanga taua. E pei o manu anga i titi. E iai ma o sia o le tino. Ma fesili e winga i vai la au. E iai fo i le no fuanga mo tala no anga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale talavai foi. E mawhai ona la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase. Mawhaatino e matui pui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz e te maua i whamtalanga o le fale talavai i le taupi tonu. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Talofa, o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu lima tausanga tautua ma o resta reino fo i mole waino lo mota, fal sam fatwhainga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu. Fal au mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Ever dreamt of winning big cash just by receiving money? Now you can with Mtala's Win-Win Hooray promotion. It's simple. Tell your families and friends residing abroad to send you money through your Mtala for your chance to win. Receive 300 Tala or more through Mtala from any of our international partners and you're automatically entered for a chance to win 1,000 Tala. The more you receive, the more chances you have to win. Take advantage now with Vodafone Mtala Win-Win Hooray. Register, receive, and start winning. Promotion ends October 31st. Terms and conditions apply. Vodafone. Together we can. Talofa, o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu lima tausanga tautua ma o resta reino fo i mole waino lo mota, fal sam fatwhainga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu. Fal au mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiloa i tātou atinu o, mai tātou Paul Kalamio, le a reto le ola, ia i le nei fo i aso, ia a tātou wanga i atu le vai aso le nei, whamanatu o le aso mo tamaiti. O le whata atu e luas fulua whaupe ono, o iei fo i tau, a oa o ia le tamai tusa malonala, a o ina toia ina lava o ia, e le tea ese ai. O le upu mo o le aso le nei, u wha autu ina whapea, o a fianga le lei, o a onga aso saa. Wailo mene yo aonga sa ia na whaia whapitoa ele tangata lea pana a mata tangata ingoa ia Robert Rakes i oi Engelani i le tausanga e awhi whitsalau walu sa fulu na a mata ona olona wa aia lofa i tamaiti la iti fo ia ua le oini a onga ai ua whainga luenga ia i whale a ngausi mea i Engelani ia le na lulua i le aso sa he me tapuni ai whale whainga luenga wow mai tamaiti la iti ia aia o oina i lātou
ile afionga le tua ma ngata mai a onga sa mai Engelani Amerika se yo o mai nei o a onga sa ke vai lava o a onga fapitoa motamaiti ia onga sala ia ile su enga fapitoa na fai ia afianga o a onga sa o a inga na avela tu whanau ia onga sa ma a inga ele i avela tu whanau ia onga sa e luala a inga o lo tutonu tusile na whai su enga na ola whaatasi le vai tau lea o le Centurious Furuiva se ia o mai ia ona ngafa i le Centurious Furuvalu o a inga la e lua o le a inga tangata ingo ia Max Jukes ma le a inga le tangata ingo ia Jonathan Edwards ia o le unga li mua e ingoa ia Max Jukes malona to lua o tangata ele i avea la whanau ia o ngasa o le unga li e tupunga mai ai ia lata ungafa tangata yafe luas furuono inga e tracer ele susu enga lea tracer ele ngafa la enga lea uafe luas furuono tangata walevanga mali liu ia Max Jukes a o ngafa ne tupunga mai e afe luas furuono mai le afe luas furuono o kamaiki matangata tupunga mai la enga lea e se lau ka ngaka mai la enga leng fal pui pui e se lau iwa se furu mo meo prostitute fa fine mo teine fo ia talitane se tulo e se lau tangata na faina fo ile ava malosi nga ole ava o lako olanga ile unga le aso e valu se lau ono se furu afe ta la tupe peretania paumi peretania na alu le malo i solitu la fono o tangata e whanga ngau mai le au ainga lea lona winga ele ai se afianga le lei i le si o manga o Engelani o le ainga lea o le tangata ingo ia Max Jukes o le si ainga o le ainga o tangata ingo ia Jonathan Edwards malona to olua o le ainga lea na avea la tu whanau i le haonga sa na o oina le upo le tua o tangata na tupunga mai le ainga lea inga u trace le la tau ngafa mkua ua lewang fiokia Jonathan Edwards malona to olua ai whaia el su enga e pea ma le fitu se lau luas furuiva tangata na tupunga mai le ainga nei e whalonga fai lai tangata ma mea na tupu ia lātou e tolu se lau whaife au e mau e kukongo le ainga lea mai tangata fitu se lau lua iwa e ono se furu lima me ta ua college professor o tangata fo ia professor ata mamai to tonu o kolisi e ono se furu lima mai le ngafa o le ainga lea e se furu tolu ia tangata na avea ma presidente o universite tangata mai le ngafa le ainga leo Jonathan ai ono se furu ia meo tusitala i tusi a onga le lei mai le ngafa lavo Edwards e to tolu na avea masui o le Konekelesia Amerika wina tolu tangata na avea ma tangata o le malo whainga luenga mawalunga sui o le malo ai tasi le tangata na avea masui presidente o le malo Amerika e mai le ngafa o Jonathan Edwards. So ai vai la whakuskusa ainga nei lua mangafa e tupunga mai ai. O le esenga o tupulanga o nei ainga. O le isi ainga na whaataua a o onga kerisiano ya onga sala tau whanau. A o le isi ainga le singafa e le ai. Lea la tupunga mai ai ia tangata e le leini mea na la tau whaia i le sio banga. So ole upu fo ila mo o ile asole nei. A tango e to se fatu le lei mo le ngafa o lau ainga. E to ina e ala i le ave o lau whanau i a onga asasa. Kiloa, o a fianga ta ua o a onga asasa e a o ina i lau whanau le upu o le atua e a unga tupulanga. So mo oi fo ila ile asole nei nei e manatu whatau waa i le ngafa o lau ainga e leiloa o le a mata tia ti oe le si fo i ngafa mo isi generation a ke lo le me se kiwai ia tupulanga ma ngafa o lau ainga o le maua o le avanoa e a o ina i lau whanau i le upu le tua a ke a maka mai ia o ngā sa wai vai ainga nei e lua whenga a maka mai ai na a mata mai ia o ngā asasa le tua whawhitai lava ia luina i mātou le tāua le o ina mātou whanau i aua fionga i a onga asasa. Whaamanuia i whaia onga asasa ma polo kalame a onga asasa. Ia vi i ai oe. Amen. It's
pesa mai Matango fie o ele ali La ei o ile mama Vi ia o ele tupu Vi ia o ele tupu Fusia ile malama Le poni sa ua sola Nga te le siu fofonga Nga te le siu fofonga E ofo ngia oe Pese mai e ofo ngia oe E ilo mai e ofo ngia oe Lo matai Tanga e oile ngata anga Le atua toluta sipa ia Tama le alo le ngaga Leona mata utia Le mamwe na fasia E ofo ngia oe E ofo ngia oe le vinga o le tua mai a pe se tā puni a la waa pe teru
le ni fo I vai ngola o le tolu ngan toile pol kala meda o le a rain to le ola mo le toile nga fa tai sunga le fai au ia la fai le ko pa le AOG le fi angola no le tele sala fai mo le tanto fa ma no si au le vai ngola o le fa ta waina la vo le fa na I le riva ia so o luma da ia le lo tu maiti e pe ona e fa fofonga tu ia toi se fulu fa me du ton tale o le tu lai lua tale lua ora ura tu le on tala I vai fru e pe ona fonga da tu sunga ia se yuli I le tu lai tasi la o le ding ai sound bai o di steo tanto fa se se langa le tu bai le tanto ofisa 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O le tingmi masani le rei a wina tuaini sio whaalinga ma whaasilsilanga fo I nuu a whioanga o I tūmano a toai fo I manisio a inga e pe ona tau au ina maile le tātou o fisa muli antulanga whaaputaia I lantou. O le utungi o maile tu o lalo pe o le tu lantou e tu I le wha mamafa o le komba ma le pilionta ia manisi lava o vaenga ia whaafringo fia I le tātou ngā luenga whai whaatasi. O le tātou whaasilasilanga mua e pei ona māsaniai a wāna o soifua manoloina. Ia, mai le vaenga le ua whaingoina o le team No Excuse Zumba. Tā lofa Samoa, ma tua le tātou Zumba a le team No Excuse ia sa tofi e pei ona māsaniai le OMAC po le Otara Music Arts Centre I le taulanga whaatau I Otara I le afo le ono I le fiafi. E le isa tutongi o le dei Zumba sumai tātou fia ia ma fa malo stino fa tasi a wa ia lo soi fo mano loina e mo le tātou team No Excuse I le tuantusi o le ono pa se lau Aleanda Crescent I le pitono o Tara ia o ringa lo ia joe le afo le ono le fiafiana nei le fa ia le tātou fa malo stino da ia wa o tulata mai fo I le vaitau ia e tātou te whio ia ma tātou 2 pieces ma tātou 3 pieces ia po a tātou many pieces. O le whaalinga lona lua o le tusi o le songa ma le tusi o le vau filifili. A waringa lo sau lo minga o le tusi o le songa whaatasi e ma le lo minga o le vau filifili e mau ai whaarupenga o Samoa I si sifo tutuila mamadua o nisi o talatu o Samoa o alanga upu o le matafa i le matai I le whainga o whaale lave pe o whai poiponga ma liu o le o singa o ainga vesila whainga o paolo o si I whaanoalo ia fa pe foi ia le whaarangingo e kai le sia ma le tele o le ngana o whaalolonga e na o le fitu se fulu tāna le tau na o le fisa fo le Radio Samoa le tolu pa tolu o no Hobel Avenue Markau e maua tu ai sau lo minga morisi whaamtalanga wala mai le tātou ofisa I le lua o no lua tasi lima I watolu lua o no lua tasi lima I watolu ia whaifo nei tele lei lunga mene o teko no losi whaani o na po na o loa nga I lava I lunga o le tātou penga ta whai langi tā ilai I le shop radiosamoa.co.nz e whai mai ai sau oka. O le whaasilsilanga mai le mafutanga a le awhioanga o motaa. O le ato toia whai o teiloloto pa ia mau sa Samoa. O le rei whaasilasilanga e whaasino tonu I le mafutanga a alo matama whanau wa siu tātou no pele o motaa I au ki lani ni usila nei ma pito nuu taulala tamai. O lea wata oto le lafo o luale mana. E ala lea I le whaamoemoe o siu tātou nuu I Samoa. O lea ua talo atuailo o tau paia ma lo o tau mawalu e fia maua so o tau whirangalo wha mole mole e tā ua tele lo awai mai. O le no whanga e whai e le nei mafutanga po le nei a whilo inga o le valu pa valu lua Wiley Road I Papa Toi Toi. O le aso e whai e o le stona I o le vai e so fau le aso se furu maliva o le masina o katopa I le tulai tasi I le awoli. Tala soifua I le alofa malanga leo le tua ia tai antu iailo o tau soifua ma so mantu wola I le aso o sauni e fo I le lau ia male mafutanga ia le tātou whaamalo stino a walo susu mai malo tala au mai whaamtele o lo seinia e le lau a le mafutanga a alo matama whanau le whiango motaa I au ki lani I ni usila nei. O
le whaalinga mai le fast supporters au ki lani New Zealand. E tū manu ai le tū longolongo le pa ia ma le mamalu o le tātou mafutanga i ona muli au ma whaalupe. Whaafataitele i le whaatawina o an tātou tickets malaulau o le tātou whaamoemoe o loo loloma nei. O lea ua tele ina mau popo mai se leni. Ai ua toi tu wantu le avroa mo i la tauia sa wheso tai mai ea ma vala au mai foi. O lona winga o le aso lua se fulu o le nei masino ke topa o le antoi wha mau popo ina i se leni o le tātou wha moe ma wha ngata i loa ona ua ova i le lua masina talu o na tu wha antu an tātou tickets ma lau lau. Monisi wha mtalanga wha so tai ea le tai fono ma le lau lau. I le numero le telefoni o le olua tasi olua ono fitu o iwa wha. Olua tasi olua ono fitu o iwa wha, o le mafutanga le da a le fast supporters i au ki lani i ni usila nei. O le whaalinga le mafutanga a le fioanga wa ye i au ki lani. Tulona ia sa moa ma lau whaasaunga i le neivaenga o le aso, o le nei whaasilasilanga e whaasino tonu lava i le mafutanga a alo matama whanau, a le nei nuu o wa ye e sa whantai whapea. E whaamata tuantu le tātou mafutanga i le astona i nei aso se fulu lua o kitopa lua a whelua wha i le itulai tasi i le awauli e whai e le no whanga masani i le lawa o lutuia mga mau i le 4 Lineti Place i Mangele. Wha malolo si mai lo tātou nuu ua toi o seanga o na tātou tau nuu lea i le whai unga o le nei tau sanga. Alo whangia e le tualo o tau soifua e momoli antu i lea aso tātou te wheilo iai pe atu sai malona whirangalo. Morisi whaamtalanga whaapsautai i ale olua tasi o iwa 5-2-2. Olua tasi o iwa 5-2-2. Whaamtaiolo sainia le tātou whaalinga le da e le laulaua fono ya male mafutanga ale fioanga o vaie i au ki lani i ni usila nei. O le tātou whaalinga mulimuli mai le tumalo si umu. Ua tuta nei i tanga le sa o le sanga lala. Ua e foi le tuasivi le whangotanga a le tautai manta palapala. Ai mātou te whaantulu wantu sa moa i Aotearoa nei, o wheo i o le tala le lei, tulau. A o se leo le tūmalo si umu, a wai umalo whaiva sa alo antu iain. Whaaftai antu i lau sunga Lance Mafrida o lale unga pō, o tofio le whaka sa i sa angai si umu. Whaaftai sa moa, a inga mauo o mafutanga ma paulo magafa e malu ai le nei tūmalo. Whaaftai tele le anga le lei e ala i foa i tupe. Ua ngoto le sa so mua i lo maau. Ua e sa whaoti le ipu a le ipu whai o mea. Ua fantalunga, fantalalo. O le tatalo le tūmalo i alofa le atua, sanga toi whaatumu le ngao e ala i lo wanga le lei. Le ai se manuia ai ua whitalai le alii e sili li lava manuia o e foai na i lo le tangata e talia. Sa antu ta i se lau ta iafe mo Samoa a inga wo mai na lolo famai a e maise paolo mangafa. O lau foai e valu se fulu ono afe, ono se lau iwa se fulu tala. Valu se fulu ono afe, ono se lau iwa se fulu tala. Fa tele soi fuia sainia e tofai ono tupuola lafi tu la o tai levi tusa luanto loan tavi tasua tu uu tu la pou olo ya male tu ma lo o si umu. O ni sina tātou whaasilsilanga leu taunu mai le nei fo i vaenga o le aso ia wala vole longo puyeli i o lo utopa ia ma lo o tau mamalu. O whaasilsilanga nuu i tū ma lo a inga mawtanga e le aise tutongi. Na paula mātou tatalo whaamole mole na o le se laurua a lo se fulu upu o a tātou whaalinga ma whaasilsilanga. E mawhai o na tau au mai le tātou o fisa i le tolu pā tolu ono Hobble Avenue Marukau. Ia pe emaili mai i le tātou emaili o le on air at radiosamoa.co.nz. Talo va Samoa. Wa ule nei o kasputi alu. A wale sui ale ngila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo Radio Samoa.
Vevela Hello, Joy Lima Minuto na tale o le tulai. Lua tale lua ona Joy Abdan tula on tala mai le sunga ya se uli o malau leifi. Ile ding fo ya wo le la sotofi o abai oe. O inu au fuala au. O fere me ngai kinkinga. A o kala o inga ke faia. A o fole o inga ke kausa mi ai le ngi au. A o i fo inga ke fu ai lang ka avale. Ye por ngai ku fa o se ding. Au ia mga kua mai ma ko fa mo mo Pangasi o langa e papa u e tau fono lo e afu si o fale o tau patu patu wale ila lo utino ile namu ayo te usulava male fia fia tali ilangi ayo so manuia o tale ilava mea uma e mai le atua o tale ilava mea uma e mai le atua te wha atu i le a onga e whai uma e tamaiti o uponga i le uli uli o si o upau ma o uwai e papala i le namu o alofi vai ma fia fia o se e vai o te lenga fatia si o ulu e momo e tutasi le moa moa o le whai si o ulu momo e tutasi le moa moa o le whai wale au au tau mawhainga i se a o ngai a pia wai ulawa le kolisi masani le maumanga sasa le tonga whai o le sapelu lava o sia upeni ma sia upe atau ato ato le ie la sa o iuta e tu si ai o le lafo le ie la sa o iuta e tu si ai o le lafo tau le fetaui i le fufusi o si o fuae ai le ai oni o se vai si o miti a futau le ofi o sili ai ona oti si o miti a futau le ofi o sili ai ona oti le vale lo uma fau fau o se panga ai o le au atu vale o si o uloto o tau o so ai o le moe tolo la uma lo me aunga e su e ai se ava la uma lo me aunga e su e ai se ava
Malo for the more to 20 tau if I tell a fat to tap on a tunu, tell an morning, yes, so more late to some more, till maybe turn one more, tell it to more. Yeah, if I'm moving on Peters, if I like tell it, who wants to swing I the Manuanuiva, what to some more. The Bulia no fung of Susani Motel Mafa, David Litelli, Okilani Soke, Talong as we more blacks, RTS, while Fia to some more Malanga England, Fakomaya, follow Telino Nitala. Eleza mafu anga ele mfano fala utelina li umor suenga fam snongo suenga por court of inquiry. O faia de ponga yo ngoto le va artificial examine sila ale HMNC des Manuanui isamo. O se fam talanga na minister mata o por vai fa foni sila va vasamana yo Winston Peters. O le Manuanui za so ilungora au ngate fale le tu so tele moto polo mamuai ele ngoto fa ngor vaso. O le va asa ia ise vai te mi mori toi fa leia ai le au natu mori fa oni nga ruanga nga te fa Afrika ai sa fa ini fa te ingam tu kilo ia il sa ngole mu fa ta mo ai sa longa e Peters le tori sila e so se tu kilo ia i ona manatu o se fa va tu nga le nei o le farms no o se o se tino e fa yesu nga nei los farms no o tu la fono ele so força for ia fita ni sila ia se farms no nga e so ina le ponga yo ngo to ba o ni so vai ngo le so nga to wo e follow Delina ai sa longo over se silo le Navy Rear Admiral Garen Golding in le Johnny Sila o ni so vai nga e pe ona ye fa talanga ma ale fa business o le ata fia ma follow Delina e ye le ma anga vai nga ma le so nga ye so tanga ma pui nga ni Sila o le ale follow Delina foi ai sa longo e Peters le Johnny Sila wo ye fa to ye se ta sanga winga lon fa mo moenga il fa la utelin umori so swenga ma ye fasili ai pe ai sia le mana na ai fa la utele le unga tanga talo tele wa tanga talo tele to ngia so swenga ele o ye ai se ngono Peters o le fa la o tu pumai le mana wanui o le fa malo tanga no anga fono ta yulu malo le tau plenga le o le au sui sa mo le masina nei ai o situação nga ruanga muli le va artificial examine sira le manu nu e faia ai ngoto sa mo o le va irina le po survey o le isio va o lo pa uria ya au le pasika nga tek falo le moto ni we e le wa fema le fulua o le va fa ngota Taiwan o le FV21 Tashishin sa also ilungo le au le va ngol samni pui al Beverage Reef anyway to su tasila va sala ve ia se yo mai lava le termine e ma fai le Johnny Sila Pacific ona ma woni fam talanga tele mai le malo ni we ai poni sila tasila vai aso tanu no ngoto le va nga telefone ni we ta talo no ise suyo le jo ise suyo le malo ise tulanga fa di lilo le sai fa ma ni ai sa po pore le malo ni we e winga ininga yo inga e fai area va ai ngoto o le pule o le proketi mo le fa la tonga le vasa ni we wo ilo ai o le now o fa lia e mo miari nga lua ngai whaia ina e mautino ai le au ane i tue tupu mai. Wharia le pura le plo ke tale now Brendan Pasisi o le vaa le manu anui a whikiwhiti le samia ni sila. Sa whaia sa i linga ili no whanga whasao ngā te whanu ni Well Beverage Reef. Mo le whaatui na sa masini whailo ilo po le radar reflectors e whailo ilo ai whangaio inga whaso ni tūra whono. Edu sa male 5 afe square meter o le au o whaaleanga ina nei ngā te whale le meo pa uli ere vaa le manu anui u polu o no le meo lo tupu mai ai por whaale vlado lo ngotuai. Ai o le pāle meo ni weu manao nei ni tali pesia i le vaa whaango ta Taiwan o lo tu mau peona pa uli e no whanga whasao o le ngā te whale o lo na motu lua te usanga talo na pa uli ai. Wharia tau tangalangi le le Johnny Sila Pacifica o lo na motu o lo ilo ngā tunu le vasalan moana ai o lo whaawa o lamana whisiri pe ai saa i le vaa whaango ta sai wana ina pa uli e no na ngā te whale. I se porkalame whaamatalo tala po le documentary a le National Geographic sa tilo ai se tūlanga o ni whainga whaso tūla whono lei o le malie sa whaia le teimi sao so ilungo o le au. Sa longo e Brendan Pasisi le pura pro ke tale now e va ia no whanga whasao ngā te whale ni wele porkalame o le a wo tota i o mea mai i le whaango te samu mai e tā wai a o maulu i le no whanga sa ia ia ni fusi o mea e patino na whaonga ina e ala e se ia apa o malie i le whaango te ino malie le e whaasaine o ngā samu ni we whaari e Pasisi o lo fta te tia i mo waia ma mātau mai ngai whaonga ina whaango te ina i malie whaari e tangalangi e la tukele i mawale li poti muri
ai o se matua ia tu no tele pe a fai e fa maunia o le melea o le ripoti ta o tele fa pe ma fa mauninga wo le taimi mo tu tani sila le ki te toi tu la nga ru ai e pe ona ta o stas ta tu mai fa pitoa a fai lo ai tu singa ngo o te ngato wala ai ki tu la nga ru ai nei lo le mesa masa nyai I fa mo mo tu singa ngo me tanga wengo fo no me fa mo wino le tu sanga bu fai o fai lo ai o te ngata ni sila nga lu e tu fa tu ngana e to su fitu te sima le lu tu la le vai aso o palasi mai ai le ila lo to su val te sima taxi sa ia le wa fis ma tolu matari tu sai ma tu langa sa ia tu singa ngo tolu nei ai e lua se lau iva su fitu ngata ala to falia e fa nga lu ngali se lau ona su valu tu la vai aso tasi o no winga o itula o moraso o ngā ruenga o whamani no ine maua mai ai tutongi polo fiti maua ai po i tu ai ngā tupe o ni tutongi ai po le whaisa o ngā tu sao le whata mo ino se pisnisi whato anga e po ngā ruenga whapito e whata mo ina e se suyo se ainga e au fie se ngā ruenga po se pisnisi e se tangata o lo misia mai ai mo se vai teimi e le tisi ngā ingoa o le lua fesu malvalu e lua se lau fisu tolu tangata sa whalia whai ngā ruenga teimi ua ai le lua visu tolu e fasa lau fisu fa e lua te si maleono miliona o tangata sa ri potia le tisi ngai ngoe fai ngā ruenga to i kitilava o le miliona ta whaaria ngā rule fast food tu la payaso te lau wals furu hono afe fasa lau limas furu ngā rule le limas furu tu la maleono su iwa afe se lau igis malelua fai ngā ruenga i leono furu tu la to i kitilava le lus furu afe sa whaaria ngā rule le fits furu tu la payaso ai va ferua se la maltasi fai ngā ruenga le balu se furu tu la o Dr. Paula O'Kane mana matanga ruenga o Pulenga le University o Tako o e valia o le tōtera o tangata o li putia whai ngā ruenga i temi uma tuwau o tangata e whai ngā ruenga mo i lato lava po self-employed i teimi mo mi ai mai e tau ai o tangata e whai ngā ruenga tila untu vali tula le vai aso e furinga mai e iai in tūranga whai ngō fio na a fia i tūranga tau i ngā ruenga se vai ngai fese iai Pari o keni, e mana o e whaai ti tei tūla e whingaru ngai tangata. Mai te tau tangata o na mana tangata winga. I le ngā rulua i le lai tui tūla a tūla ngari lei unga e iai, e iai, nei lo le telo i tūla a le ingi mea whai. O le li longolongo a malosi tangata lau, malosi tau tua tangata lau tele, nango lango le malosi tangata lau tele, tevle tele, o le atapunia neilana no whanga o fsosari mo tā mafa fua i fua e o fuina le au kilani saute, le fso sonia ile o tula ile afe ai ngana va se tasi sa longo ile tele le lominga le New Zealand Herald ina tele o toi mfai ona fa wali tongino le no fanga mo ta mafa le on the food bank sa yo lua faria le tala o le taponinga ila fa ngalo ngale tai onei o le to tu advance fitu afe tala o fo tu pe mo me malo ai fo ia ile no fanga il si le male lima se la wafe tala o me ai pe afat fina i tangata mainga mai o le ata punia pe a mai electricity masi a whaalia i ele tele o le matua i whainga tā lava ma o le mwhai o le toi whaawawina ma fsosoni company e whai mali e fwoi o na maua whaalia le tele e fwa mua mas whaatipenga o iei nei mo le tongiana na o whai ngā ruenga ma le whale o lo lisina o le a fsosoni se idia ngā ruenga avi hei tangata whai ngā ruenga i zaro talo mo le sumo mo le All Blacks Rocha tui vasa shek wa Fionela o ka pia to sa mo fia mo la to malanga tamilo engelani tu va se shake sa li o le ka pia mo sa idea o sona no mo le Blacks ile tu sanga lo mo le frulua ino sa ni fia ngai mo le ka pia ni sila mo le tu sanga ai le to te li mai le ka pia ki mo alo ai mo le Warriors o le to sa mo la captainina Jerome Wai le tama au tu le malo na fa le kala por Parents Panthers ile tama sanga le NRL fa mo vaso a me se le manu malo le au ni sa wolese ile ka me sanga fastiti Australia te sanga nei ora ata alo to sa mo menglani ta non fai to video weekend le solution fit to le masina nei o ke topa malit le solua o november o le manga ta milo fai ngoina o se tau whainga lea engelani toi toi le lato whaia ina le sa whaate ia i to sa moa i le rosa momo ta tali malo ta longa i loile au se champini il tamal sangari por le ragno le roafe ma le fululua e lo sfutolo le au filflia au fieta ma foto stasi ona e o tula va sfutolo tamal longa le avano mo faia onga pin kadina fare kadina o fai unga tu va se shek e ta alo mo sa mo na ilo ni sila
le luas talong fa ba malo sa talo ai mali luas tolu luas mariva ai le liu le kapiuni mo fe so ni ai e fa ta tonu e tere mai ana nai e talo mo Samoa ona nai sa talo mo Australia a o ia le to Samoa e ngilani a o kiwis na le silo a o nei ka mo sanga Pasifika. Well, Alto Samoa Fiflia, Anthony Melford of Dolphins plays at Talangi, Penrith Panthers at Dana Mariner, Brisbane Broncos at Francis Molo, St. George Illawarra Dragons, Corden Chang Kumatongo, Manly Sea Eagles, Isaac at Tango, Penrith Panthers, Machake Tango, Parramatta Eels, Jerome Luai, West Tigers, or Captain Foilia, Chas Devanga, Manly Sea Eagles, Gerald Skelton, and West Tigers, Jeremiah Namail, Northern Queensland Cowboys, John Asiata, Lee Leopards, Josiah Pahulu, Gold Coast Titans, Junior Paung, Sydney Roosters, Keenan Palacia, Leeds Rhinos, Lazarus at Valipu, Melbourne Storm, Luciano Leilua, St. George Illawarra Dragons, Paul Roach, Warriors, Ricky Letello, Lee Leopards, Rocha Trevasi Shekel, Warriors, Sean Bloor, Melbourne Storm, Sydney Sasanga, Canberra Raiders, Matera May, Sydney Roosters. Ai o Mackenzie Wiki la fa fino le tamasa mo Maori longo mo model ka piliki ki wi ali sila man NRL Ruben Wiki o fa ta auto ta ale lan talong fa te mo mo ki wi ferns ni sila pa pena fo me se tene sa man ma lo pine o talong ala ni peka o Wiki sta se tene fo to fa o fi mo te mo mo le o ka piliki fa va ma lo ni sila pa te se mo tene sa ta mo mo ka pite to fi to ni sila le sa man ma lo pine o talong ala ni peka Tokyo Kaylee Broughton. Se isi to olua o isi teine to olua fo o Alexis Tawaneai Tawaneai Mabruk Talataina. O wiki sa fai maskuela kuki li tamer sangori pro ranyo raf mal futasi ai o Broughton ta alo mo te to fitu ni sila mo fitu sanga mo raso fai o raf mo futasi. Mano li pine o lo peka ai pine siliva ita alo nga malo li ta plenga. Wali al fai au faulu Ricky Henry e tele talenia. E voi ai nei lana fiflinga morita ma tamasanga Pasifika. La solusu fito le masineta alo male Chilla Ruse Australia le ta longa lu ia ta long Victoria. E faia ile aso tasi kla stete le foi ta alo awali al kiwi ia male kangaroos. Ora ao kiwi ferns o fiflia o off ia ma Alexis Tawaneai Brooker. Taina le ia ni tufunga Mackenzie Wiki mo o tisa pule o tafito la faile e le o fifli o no semanua o fato ai nei se su to se mare lutti mare 1 milione $1 kala por kapia le Melbourne Rebels ele fama se non ale ferro cote Australia fa sanga le kapia Australia ile faleanga e tu se mare fama talanga o fama to nei o fato no le kala por jamar sanga le super kapi fata ape o mana na o foi fama se non ai to fa fo ya tu le pule ngol Rebels ya ila to ina im fa ya ile au ona fa wa na wa ka mar sanga super ka Pasifika ta fa dia el suiso o por ka Australia ele foi no foi no se la tu tali se imaia ona foi to wina le su e mar fa ya o ngolo ka pia to ma cha ya fita le Fijiana mo se Rauluni o fa ma mai ne o se fa ya o fa ulu pa dia ni uni le ka pia fiti ta fa ilo Rauluni le tu langa le sa ya le Fijiana le ta mar sanga o lo ka pia to sulima le ranga ta ma tai ale World 15-3 ta am saina la tu fa to sina tu suval tolu sa mano ya Hong Kong China abitai sa le mansina sa mo le la tu ta longa lu le fa su lima su fitu o le ta longa mo sa mo le sa tu sa Netherlands ai o ta longa tolu ai o la ta longa tolu le la ta aloi Madagascar ila su mata so masina nei taime Dubai ai o fitu ta almo sepania tala na ne oli mo se au fi fira tino so I foi a mo terminei 24 hours a day 7 days a week Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
tau mante lau nau manti langona nau sefuluvalu milu tau te nei le tulai lua. E le ni vai ngole tātou polokalame, ia ole a tātou talanoa antuai se tasi fo te mali i ole tātou taro. O lana ngā luenga ia ole tausi tusi ia pe o ia o se chartered accountant. E fia langa ngau leu wha tasi mele sunga ia John Su, le ni vai ngole a woli wha talo wha antu John, ma lo le soi fua ma le langi e mama. Talofa lava. Very good to have you on the program today, John. I know you're a busy man, but can you introduce yourself to us, John? Yes, I will. So I'm a chartered accountant, and I've been a chartered accountant for over 25 years. I was born and bred in Gisborne. My both parents were born and bred in Samoa, in Sava'i. My dad from the village of Whanga. And my mum was born in Safotu, and she has roots in Mātāwai and Le Whangawali'i. And so I've been in Auckland for around about 22 years. Before that, I was in Gisborne. And after Gisborne, I went to Hamilton, where I trained at Wintech to be a chartered accountant. And that's where I got my chartered accountancy. Very good to have you on the program today, John. Now, did you ever ask your parents, why Gisborne, not Auckland? Well, funny you say that. Because I was born there, I didn't really ask that question. But every time we came up to Auckland for the church, my parents were heavily involved with the Methodist Church and Samoan Methodist back in the day. Come up to Auckland for a lot of church conferences and to see family. And it was only then when we came up to Auckland that we wondered, why the hell were we doing in Gisborne, of all places? Well, did they finally come out and say, why Gizzy? Yes, they did. So how we ended up in Gisborne was that my mother, she came over from Samoa as a nanny when she was only 17 with a Palangi family. There was a guy called Leo Fowler who was a Palangi British descent, and he needed the services of a girl from the village of Safotu, and she ended up going on the Taufua. You may have heard the boat that was traveling around 1952. The month was September. She was only 17, and she went with this Palangi family to look after their 3-year-old child. And then on the way before she got to Auckland, she actually turned 18. It's a long story, but yeah, that's Leo Fowler was setting up a radio station in Gisborne. Oh, that's where she started her journey in New Zealand. And was your father there at the time as well? I'm not too sure his story, because he was a bit of to be honest, he was opposite of my mum. My mum was very Christian, Methodist Christian. Mm-hmm. And my dad was, I shouldn't say the religion, but he was a different denomination. And I do believe that he probably arrived about mid-1950s and landed in Auckland in Grey Lynn. And back in those days, as you know, it was a lot different in those days. I think in New Zealand and Auckland in the 1950s for Pacific Islanders, it was the land of milk and honey. And there was some stories I heard of my dad, but obviously he met Mum in Auckland and started to walk the straight and narrow. Well, it takes a bit of time, John, as you know, for us men to say, okay, Mum, you are the boss, and we walk that fine line, eh, John? Are you talking from experience? That's what I heard from some people. Anyways, thank you for sharing your story with us this afternoon, John. Now, let's get into the business. What are the most common accounting mistakes you see, and how can they be avoided, John? I would say, I think everything comes down to a plan.
And I think for whether you're running a small business or an organisation that might be a charitable or a non-profit organisation, maybe even a church, maybe even your family household, everything must start with a plan. So that would my first answer to that would be number one, a plan, which is usually in the form of a budget, tracks expenses and income, and then you forecast it forward. But then the next step would be to actually have a measuring tool. And for a business or an organisation, a measuring tool in accounting terms would be the use of accounting software, something like Xero or MYOB, a couple of examples. But I think from that point, it's this action of measuring, using that tool to measure performance, and then going back to the budget and comparing, and then from there taking action. Those are probably the first three. So number one, plan, budget. Number two, use an accounting software or measuring tool. And the third is to compare it to the budget and take action. I'm going to jump a little bit off script here, John, and ask you this. Are apps, accounting apps, helpful at the moment, or do you get scared from these apps coming up? I wouldn't say I get scared, but you might get scared. The reason why I don't get scared, the only reason is because I've been using them for quite a long time. Xero, I've been using that since 2009 when it first came out. Yep. They actually came out and they marketed it to chartered accountants like myself, who were running their own accounting businesses, and it just grew from then. And so nowadays Xero is very user friendly, and to the young generation, which is my kids or your kids, those apps is just bread and butter basically. It's like watching TV in the old days. That's right, and it's making life easier for everybody, John. It's a lot easier, and that's the thing with technology. It's moving so fast. It's at lightning speed. It's basically the internet is on steroids at the moment, and now we have so many. The technology is moving so fast. It's affecting accountancy as well, and so it's a good point you made there. Now, when I say, are you scared, John? Are you scared of the future that these apps can overtake accountants? No, I'm not actually, because I was at a conference only 2 weeks ago, the GAP conference, which actually is like a consultancy education thing for accountants. And because, as you know, accountants they're ahead. They like to be ahead, and so we like to look ahead and see the effect of AI in the future. And we did get the news that our job is safe, but they use the word is that AI will help it. All those boring parts of the job will be obviously overtaken, and our job will be quite similar to your job actually, being able to go online like this and talk to the public. And so all those soft skills that you have an abundance of, those are the kind of guys we want to be, that'll flourish as accountants in the future, because there'll be all that processing stuff will all be done. That's right. All right. Thanks, John. What advice would you give small business owners and organizations about managing their finances? Just managing the finances. Let's see. Probably the main thing is just understanding that budget or that plan going forward, and having a number or a measure for that. The expenses, managing expenses is important, but also having the plan for the income that's coming in, because obviously profit is the main KPI to look at. If you don't make profit, you won't stay in business. So I just think it always comes down to that same formula that I mentioned before: planning, measuring, and then taking action. That's right, John.
What are some of the recent changes in the environment and the business owners need to be aware of? I think interest rates are dropping, as we know. You may have heard of the OCR, and that's good for everyone, not just people in business. But I suppose with people in business, it's even better because with the drop of the interest rates, it'll prevent the inflation. So our inflation rate over the last 5 years has been very high, around about 6 to 7%. But now we're looking forward to it dropping now, so that things are more affordable, and the income we're getting in our wages isn't, the value isn't dropping. So I think for going forward in maybe 2 years, couple of years time, definitely next year, we should have a better environment to operate in, and for consumers as well. All right. You know, when you're starting a small business, you've got this idea. When do you need an accountant? Because I looked it up on the website, the government website, and it says if you're earning 60,000 or less a year, you don't need to do GST. Is that correct, John, or not? That is correct. So when do you need an accountant to come in and work on your finances if you're a small business? I think straight away. However, obviously with GST, if you are trading over 60 grand, it becomes easier to be able to afford an accountant to guide you through. But I do encourage people to speak to an accountant straight away. Because it's not what you know, it's what you don't know. Yeah, exactly. And I believe there's so much help out there that our small business owners are not aware of, John. Is that correct? That's correct. There's also a lot of free services you can tap into from IRD. Yep. And obviously, at most people, there's Dr. Google as well. So Dr. Google, if you Google things, you can get the answers, and there's a lot of resources out there. But it is good to have the advice at the right time, which is usually at the beginning, because it gives you an indication of the traps and pitfalls that could trip you up. The last thing a business owner wants to do is to be starting a business without a plan, and starting a business without being able to measure where that business is actually performing at and where it's going to go. All right, John, thank you for that. Can you share a memorable case where Good Mister's practices saved a business? Yeah, there's quite many instances in my time. Obviously, I've been doing this for a while, but there's so many instances of people not having records or sufficient records. I think for organisations and small business, they have to make good records. That's the key if there is an issue with, for example, with IRD, if you don't have good records, it's very hard to convince them or to explain to them why certain actions were taken. So for those organisations that are making decisions in relation to their accounting, their tax, minutes and recordings are very important. Can't stress that. Just only recently, I've been working with organisations where IRD were probing into it, and they do really look at the history of an organisation. So it's important for them to keep proper records and have the use and consider spending spending costs that are going to benefit the organisation in the future, so that they don't get tripped up with the authorities. All right, thanks, John. Finally, what tips would you like to give on how to build a business, a successful business and an organisation? I think having that business, like I go back to the same thing, speak to a chartered accountant as early as possible, have a business plan, get as much free resources as possible. Again, business plan, budget,
system, measuring the system, and then reporting and then taking action, and that you can't go beyond that. That's very important. All right, John, and finally this afternoon, it's one thing to talk about it, one thing to put it into practice. When is the best time for our people and our business owners to put this into action? Probably yesterday. I think the other thing that people are scared of, John, is paying for the services. Why is it an important expense to have an accountant by your side when you own a business? Because the other side of the coin is that if you don't, it could cost you thousands or hundreds of thousands of money if you do it the wrong way. Chartered accountants aren't cheap, and they may come across as not cheap. However, the other side of the coin, in order for your business to be successful, you need people that are trained in this area. It's sort of like for example, recently I was looking at a house, and I got a friend of mine who's a builder to go through the house. And when I thought this house was really good, but then when he went through, he was looking at it, saying, "Oh, this is wrong. This is wrong." And he's picking out all these mistakes, and I thought, "Oh, far out. I don't know if I want this house now." But I mean, that's you don't know what you don't know, basically. And there are certain, there's a reason why there's a profession called chartered accountant, because they do guide you, and they prevent those pitfalls. We can help interpret those numbers in a language that you can understand. And so, yeah, I wouldn't like people to see my services as a cost, or like an investment. That would be my advice on that one. All right. And how can the people get a hold of your services, John? I've got a phone number. Can you give phone numbers out on this? Of course. Okay. So 021 335 215. There's 021 335 215. John Sue, Chartered Accountant, interpreting your numbers in a language that you can understand. It's been a pleasure having you on the program this afternoon, John. Thank you very much for taking lava. Alofa atu na yo mantua, and also look after yourself and have a splendid afternoon. And of course, White Sunday. Have you done your purchasing for the kids, John? Not at this stage, but now that you've mentioned it, starting to get those memories back from going to White Sunday and seeing my dad in the kitchen making the breakfast. And when the whole year I've never seen him in the kitchen once. So those are good old days of the White Sunday. And all the best. Thank you, Whakataitele Lava. For that. I look forward to hopefully coming back on the program to give some more tips in the future. Thank you very much, John. No sunga ya John Sue. O se tusi o se chartered accountant wa lava ia le tausi ngau tusi o lau pisinisi lai titipe o se whaala potonga te le e mawhai ona fsosoni atu le tautua le sunga ya John Sue. Steimi o le toi vantu leo lana numera mo le sila fia le pa ia male mamano le tātou tano. O lea ua toi lusfulu ma le tolu minuto na tā leo le tūlai tolu ia sauri maile si an tātou whatalanga ia masatasi fo tamali i le tunu steimi leo toi mau. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malo to o lua le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausi mai mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisio i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tū lao le aso, mo aso uma o le vai aso.
E maua fo i le fesoasoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lava ngangana, e lea i fo i se tutongi, wala au loa le Healthline i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa, whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu i valua o fa o o. Tolu i valua o fa o o mo le R-Dash Travel. Limoivo tu, amo. Órale, ole. ¿Qué pasa, Jota? Mi casa, su casa. Here we go again. Hey, Luffy. N.I.E. Teacher, rip. Via whaamasani, isi tamaita i Samoa. Ele o se papalangi, ele a faina, pe a leilo nano, baulea, i au sita i au, i a whaamasani, i se tamaita e fu Samoa, pe o se a whakasi, ele a faina, pe a maitaita, baulea, I alofa moni a ita. Aie, aio, aie, aio, te maita I lea, se whai whale lei, ta petawi I le kalapu ora tana nei. Tamaita doanga I le lotu ia susata I tasi ele a faina pe a vasi paula vaulea ia fau tua ia tasi ia masani I se tamaita lau mata fia uinga tau sa pia le a faina pe a valu so'o paula vaolea ia valunga o lea kingi po'o aie aio aie aio tamaita I lea se whai whale lei ka petawi I le kalapu ora tana nei. Sani I se tamaita do anga eva I le aso tona le a faina pe a leilo siva paula vaolea se I fusi a kukaika ia whaamasani I se tamaita ele ai ele paa ele a faina pe a ai tele paula vaolea ele o fa susuinga sana pepe Awala mo ia I anko prongati fa masang kau ila rota oles ko mai Ilia te wile fa ngos kalau fa fusi mai no wallet e fa ye ka fa tau makiki e ma ese e usul pe poreino wa kau salai avaku o takas mo ace awe ke ole fa klia maseki kau alo kuki awe ke me awa empty lo la wallet e I maua sa fusi usul lo pese Se fai fale lei Ta petawi I le kalapu ora tana nei
e whawhiwhianga o le rivaenga la Oliver vai tui fo tātou polokalame wha solo e pe o na iai. Whatunga mai le tō whai a luvilufi. Ia po le talinga ia le aso tasi sau foi. Ia awale tautolo ina o iau gārwenga tūte ma whaiva no whilima. Le rivaenga o le tātou polokalame talanoa tui nisi foi o tamali o le tātou turo. Ja, olo ye le taleni le o le musika. E fela nga o le fa tasi mele talinga ya no filu fildi ya o le fa tala van tu le filu fi ban o le malanga manuia ma lo le o le sei mai le tanto polka me le ding fa ngoles. Ja, mo mo le fo on fa talo fa me le tele i la sunga le li fa talau. Ja, po lo to fa se manu o te donu e isi o swafa ya le o maue e lo manatu malo lo le nei taimi. Ja, tulang fo nai le te tasi swafa matai ia wana tangata milionea te yono matai ia e fa talo fa tumale ava tele ia mai sele po kalame le fonga mua pe ona ta fe lo e ne yaso pa ia vo sa mo mal fa fonga anga ia fa talo fa tumale ava tele fa malo le soifua ile pa ia si tato tunu ia me se pa anga le radio sa mo su lima vitolu a mo talo fa lava ia malo le ai no so sonia tu a foile ia ole fia tau tua. Ja, le. Ia, ele ngantaile. Awa aga ko wo nga meari lufi. E fa ia ski nga le siku. Ia, e ver kula nga le kala ku. Ia, e malo le sopo malo le a fiu mai. Ja, men tala mai o au le divaenga le aso. Ja, tonu ele toi po malai. Lufi. Ia bolo sunga leso. E mawhai ona e sao noa. O le a le taimi. Na mata mai eilo o langa. Ile taleni o le musika. Mo le silafia ila anto ele o silafia. Whawhetai. Ia a pea ona silafia. Mātou e ona le awai pesfo le hevi tama. O le fitu wanu na mata le hevi tama o te leo iai. A o le wanu se fulu. Ia o a mata ono o iai. Ia se ia a mata mea le nama i tau. Ia se isa ua ia ona. Ia maleto e mwhaiona whaongaina o na whaawawina le vitama. Ia na maoale malisi o uso le titi whaia maa pese ia matapue. Ia nga ia na anga ileo lo uso le na ua. Anga ilo na nganga ia mesi fo ilan tau tua i tulanga o ekanesia. Ia malo a veo ia mwhaiwhi au le tamilne. Ia u kakako kasi ia ma o whaiwhi meto tasi ia. Ia matuli whaafonga mai a pa i o le tātou tunu ia mesi lau sunga lo na winga o whaisi na umi. Paisi na lewa li i o le tautua i nei pa ia male malo le tātou tunu. O ani whaatunga nei te mana tua na a matai lava ia. Nai a matai le pese pe ngai a makarakai ngau se me whaili pe a rufirufi. O au na a matai le pese ia e... O le telo o mātou pesele na ana puaina masi o e ātonu te silafia tone pa o le uso a. Ia o ia le na, ia tele na fatuina. Pese ma o ia fo le na sa teita ia le vitama le fitu valu manisi o tamaiti ia po tupulanga o le mātou a foi pese i. Le kalesia ma vaenga whapena. Ia lo ia lava nisi o lo i nei New Zealand ia Australia. Ia aina ua mai a wapena le tasi e malafa tausanga na whai ele whaile na ia e alu tangata ia su ele me e afo e vai ma te whao ele nawa i tau. Ia ona anga e maile au si uso ia mātou ia ona uso. Ia ona o mātou pese i lawa lea e tele a pese ia e o pese a ia le vitama pe ona e silfia na amata me le vitama mātou tau suina foi. E ele whai poiponga e ele o le afo e o le tala i aviona pe o pese lua nana na matua i longa ele vitama le nawa i tau, ia e tele a manonoa isi pese. Ia e walual fo, ia wa tele ina le toi whaonga ina, ia wa fatuana, ia uia whaasi pese. Ia fo e o le fia tautua, ia male manatu fo i lele. Ia e maise fo i lale tūlanga fo i lele a wa matana whaaso solo na mamai. Ia. Na le tua i lunga le YouTube, ia whapea ata malanga. Ele malanga tūsao. Ia au fia matamata le lo matua matamisi asi lunga le YouTube. Ai le i au ilan tu le tantou pese lea e pei o na to tele ilan tu na muli mana o me ye le tele o so a lufi. O le na tau maua antu ila u wha longo fo ile le waile ile anga la u wha longo pe o le to tele. Ia. O le na e ta ua mai ngā singasi.
La lenga singa sele tita wolu vidu. Ia fo o tele matamule ta o fa mai le o mawai. Ia o le tulanga fo ya tonu nga fo inisi o le tatu o tunu. O le wa to ne le tausanga mo fa solo le lu tausanga talu no diagnose tulanga le cancer o le bowel cancer. Ia mai o le termine o lo fia ngai matulanga o kimo. Ia e lima male afa vai aso le vainga fo le o le radiation ia umalena ia le ala wa mata le kimo la le o le fox frog te pola elingo ko kale ilo vui ngal ma pe vai o la ngu vaku la usunga ia ale fa solo manguia ia ole mena le tau vai atu fo le la utala o le teta ua melinga singas ala uia wa ia o nga ke malo sia o la utala le ma sana fa vetai le tu o mo vo ile ma wa be se i o le ma ile pe ko a makainga ko e mafuka ile ko e wale tu langa le ola ngama sa za alwa fo le tapasa ono tu langa ole ola fo ole marosi yo ya wa fatia fo ile tu langa ole tino ya wa fa ina tu male mafau ile tu langa ole fo mai ya lo tele ava no e pe on tilo fia e nga fo ile tata no ai ia le nai fo e free nei anta to ile si akiole o le bowel cancer male a le prostate ele si ia o la tu ele i anga i fatino le vainga le o te tau ia wa lucky fo ia ona o fai le titi asi o va vele titi ia na fa pe tuai ia a tonu a longa tata le no le temi a se manu ia o le ale mena tupu wala ina na fai le si akiole bowel cancer ole walevana da wana wa welo to lu mala fa na wono le tele o woi lo wa foi mal fa funga mai ia malele mautonu le tele temi e ye lo nis o lo wa fine wa sa ma no fai mela va sa wa kuradi wait ma di tulanga fo le fa fo mai le doctor o ia la le na sa wa fosi ya ma o lo va ile ma ko family doctor ia na vai foi lá ele aí se me e ai beta ita ave mo tulanga foi o te tauono o alu vai le specialist foi le foi o siaki ia ma siaki e tulanga o le manava tulo ia ma tulanga la na ma ua mai ai o la wa ele cancer a por se me o le level 2 le level 2 ia o le na la ia na mai ala ma foi ma ia ma encouragement for le pe for linga mai ka ilo pe ia sa longo me au fo mai a fo ile tu ono manuia ia ono le tulanga o le wa faisi mo wele tai ona o ele se pu fa be le kai ale i le level e fa inta ona fa di noi ia tong fitinga la i so to nunga lu fi te ono a firnga elenga singa solkanis le i kai nga o ia so ma fa ai ina ua fa maonia wa lenga e alu masol salo to ina ua fa maoni o le elementu pu yawe wa ola upumoni lava la to wele i ku so o fe ko aile le kamela male tu lo vo ia male ia male loi ole a se mena tupu ia to le te mile o fa mai le fo ma ole unga po result tiol su enga po le siaki le sa fa ole le mena na tupu ia ole te ole te mile na sa ma sa vala mai fo mai o ma o malo to lua na ma ole tonu na fa mtana mai le na mo mo ta lo vai lo to lu ta mai au ti dilo la vai lo to lua va te foi mal fa fo mai el pa yo tanto tu ia me so tanto po kalami o ta mai a no loa wo mate o ta ofia o fo mai e ele tu langa fainga ta ia ma wo fa mai e vala au lo to lua watu ile potu le ala matu tala no ai ona o mate a le e te le se fa le tonu le sa o mal fo mai ona o tama faile ia o loto tele ia ana fa matala mai le fo mai ia lo tiro pe lo to te lo tiro fo mai o lo tiro lo to ala me ki kilo fo lo ko le fo mai ia o talinga la yo ia o ia fo lo mandat fo ile ia afia le la fo ile ma fo fa le tu langa le tala le la mai
Ia o le pomoni ai le iaini loi mata ia poni tūlanga fo le pei e suia ai pe sa nomo la le sa talia ai lo mafofau na le pau ale tūlanga le i o lo polenga fo ia wa na longa tūlola o fa na o tūlanga na le tala lea ia le isi sinto to file mu ia ngala ko malinga ila mo lo imaka ele o malingi la ona o te palai puta ai malingi o lo fai la fa na mari wa fitangi si umata maiti ma o le tūlanga la ni na ia le le no fole ma fo na wa mai al vai ngale la semana tu mo se la ngona o fo ya wa le wo fo mai ni lufi o le wa ma wo le ta fi le kanisa wani mana tu wo fo ya wa le te misi lo fo nei lo fa na wa misi si wa o le tūlanga mua na o mafau ya pe ya tadunu ngam fo na o tangata o le tūlanga mua na taulo mafau le maftanga me le atua na o mafau le tūlanga fo ile pe a woti nei pe karia o nga pele ai o le tūlanga mua le na o tūlanga luna lua o mafau le tangota o le oti i tūlanga le fatino ina tamaiti o le fataunga o le pusa oti ma tongi mo meo o mo meo o fale maliu ma vaenga va pena mali ma le lona tūlu o le mafutanga ma le whanau ma le tōlua ia so e ma le lona wha mai lo ma la utala i tonu i lo umafafau fi ngau le ola ai o le fi ngau le ai o le wha vai fi ngau le ola tu i le li ia o le tūlanga lana o le atau ave o le fi ngau le ola ia ma wha mo le li ia e pule ale ri le o le ala o whianga i nei la o e ma treatment ia o le na e sa no o van tu male tau so le kio ma ko le ko va ie ko lo yo ngari no ma ko e ke lo ngu ari ai kia i ma ko ari lu fieri lo fa ke wa ki nga inga si ma faila na officialia tu apea wa era ngonga na sala mo ya sa fa ia ri lu video o la fa le winga na lo fa matalanga ia fa vetai wo mo le ma wa ngale ma ia sala mo ele sala mo le me fa pengi ala ona e fia se ka wo la sala mo nga we foi le fa tau le ola ole se fu tuanga i tama o le antonu o le ma futa mai le vai ngole ka ki ia le musika wa ka banga e fa mai e pe ia la ma wo le ko ke le ila me nga fa ma la se fu tuanga i tama ia fa fu mai le ia ai e se me tau tinga umio le tino ole me tau na failu fa vetaia io pe tūlanga le na ta tele ma e tau atu fo ile tūlanga wo ele se matana na po se tamu fai e fa fefe si po se ai pa wale le tūlanga o le nae e free tatou i nei New Zealand le siakina me se matou i o vatu malta i ono sfuru o i matou la o tatou la i o le nalo i eile le avanoa tianga i eilau jibi i polo fu mai i ona siakina le o i na i a eile fa mo fo le fa pe ona tala mai fo i a fu mai ante au o le tanga a vave maua e te le ale avanoa e tonga fiti ei oe ia ma fa manu ina ia pe fully recover i mo mai tūlanga o le cancer le na wa mata ona anga ia tu yo wa o kama fo cancer le fa pe tu mo se metasi mari ia a fa pe mo vave oe ia ele tonga fiti fa ta o fil tūlanga na vanga na ia ma waina i spread fo lele i to tonu i lo tino mo to tonga tulo ia le tūlanga na fa pe fo te mata muli le tūlanga o le fa nga ina o le tautua le fo mai ia te fai ia fa mole e a mai me na tian mo le fale ia no fale o ma testo ia no to la fole ia o ne fa tali le o le tali ia pe al fo tuanga le na ia pe o ne saunoa ia pe feta lai fo le to fai a se umanu a fa longo tuai e se tinga le na te ma o fi wa fala o ma tomo finga fo ele le fo ile a le fa pe fa te se fi fala au ele le ia le fa longo tu loa e se tinga na tinga mai ai angi lo fa ma io a nga i le fa ma ia wana o fi poto fo ia wa lucky
ia o le whaamalosi o lo afine. Ia na toso ina au i le whare mai, ma fosi ave le whare mai. Ia le ua mawai. Ia mana na ua avo ua. Mo i vole avanua toi whatu ai nisi pese. Ia watu ai vole whawhetai i lau pese. Ia malau whatu pese. Ia o uso ma tua whawhine o li musika. Ia, to anga e whai. O le tāneni o le tautua i le tua. Ia ai maisi o le whawhia ina. O le pa i o le tātua tunu e ala i musika. Ia whaali le tūlanga o le whaali ngā mawhauwhaunga. Ia, pe whaasiva i fo i sisi. I tūlanga whapena. Ai o ngā fo i tangata e mamai. Whanongo. Ia, ma whai ma vai fo. I whaale tonu o le whaalongo le tino. Ia e maisi fo i le anganga. Na mantala tantala da ngalu fia na probleme leo na usao ni enjoy yo lang tale ni le musika. Ai fa vitai wa tatala la anto pona fo ilele ni vai ngol tanto fa so. O ngase ia. Pila no mantala no ai fo mustache to fine le vai so le ni. E a fia fu o ye le ngase leo le breast cancer. E ele o se ngase fo ilele fingo fie na tala no ye ni si wa mo. Ya wa ye be a fa o tele vai. Tele bana o tau jis. O le vahenga mua le da, e whaafitai wa mawhaiona te tala mailau anto pona. Ona o lo walofa i le mamalu o le tāntu o tunu, le mafuta mai le ni vahenga lau. Ai le i tau lunga ina le tāntu o polakalam. La le winga o le pese lau le miti se li i lufi. O le pese na o le tasi o pese wa na whaini, na whatuina ia ma tustusi upu ia o toala vau. Ia betai na yupuna uta sui. Ia amatoe pueina i le Titi Records. Ia sui e foi se fa longo foi le ma se fa fonga. Ia ole pese ia ole fa ringa mata nana i vaitau o la Haiti. Ia le fa pe ni me moi. Ia le mo mafonga o aso o ka ma ka fao. Ia mana tua o aso ia pe a ta ulole tulanga le tamaitai. Ia o pe ole o eles kama kiki makwale uska ya kama marki nga pe aru le urule il tomaitai o no winga e mo e o foi la le mo wale miki se mere ya miki nga o ken ke ale o fava le vale ya le vatu fafa ngombe le tinu o le la ki manga o a polar finga lo le li ya ki nga ma ko yo me Vino vi fa tele mo le fio mai mantala mai a o le riva ngo le woli fa manu ele tu ele fionga le fa tu ma le ai ngali ia ile fionga i fo manga senga le tino le avea u fa tunga ia ma vai malu le ia i ma tu e misele manu le tu o lo fionga i manga senga se so tu ai nga senga ia tu ma wai ile tu ma lo na lo fa ia o tanto te fsilingia po le nga o le halingi ia tau nei tanto fa pe ani fa te lo tanto o dia mai pe le aso so fira ngalo moli ia wale tapo inga sa mo tau lunga il tanto filo inga fa te tele lo to fa so manu ia ma sel proclame le nei aso mo vole ava no tanto te fa so ai ni si vaenga ia tau ina ia nga ia me foi ia ole nga la vla ia ole tu fatu so soani le ngata musika ia fa vitauli ia me se foi ia o tulanga e mauaile ia ni sosoani ia o pa ia la tunu ma le fa fonganga le nei teimu le auli ia su atu malu puenga se fa le tonu foi se fa mtalanga se ngana se tanga ia fa mangalo mai ia se manu ma le nei fiafi ana leile dua ia fuanga uma ia me se o teimu tol tute ia va teleni au ta va pula fa ila ele tua ia lauta leni i tūlanga pe on tila fia le tātou tunu. Ia, aia manuia tele, ia whaasaunga, ia e meise fōi, o le anga ia tu i la fiafi pa i o le tātou tunu. Ia ma le tātou pokalame, ai whaasoi fō ia. Soi fō ma ia, manuia. Le vutalenga ia lufi po le sunga ia le aso tasi sau fō, i se tasi o tau taia o le tātou tunu, o le tāleni o le musika e pe ora amata mai le wha i le hevi tama. Se i o mai lava i le rivai tau, o lo o wha pelea o na ia tau tuai na i pea, lo o tau pa ia ma lo o tau mamalu. O le tātou taimi, ia ua, 2 minuto te anilingi tulai tolu. Tala i vei whanua, mai a Miriama nana toa pomara. Alole ngā rurue whatal whatu se whapoponga le nei o telefo le Radio Samoa.
O lo iei le lau ta inga o le Palemia New Zealand Christopher Luxon, ia whaawopeo na whaalelea le sootanga New Zealand ma initia, e au pia ima le tunturiroa o se marienga, tau whawhata wa inga sa loto, Free Trade Agreement, ma le whaalau te leina o sootanga whaalatangata. O whaamaumaunga na whaalau loa mai le tusinga ingoa muli nei a New Zealand, wailo ai o tangata initia lea ua lona tolu le whaasalonga o tangata mai isi atunu olo o au mau i New Zealand au pito i tō tele. O tau nuu laksa ni leitu i sa saute i sa sae o Asia, mō fōna tanga o le awhaia i Laos, ma wa iei le fuafuanga e ma wai fo i le avanoa e whailo iei ma le Palemia o Intia Narendra Modi. Wa mai le Herald o lo iei le fuafuanga le malo e si tia, pe so o ta inga ma leitu langi lea, a o lumana iei le wha manatuina le 5 tausanga o le so o tanga New Zealand mātunu o le atu Asia, le Association of Southeast Asian Nations po le ASEAN i le tausanga fau. Wa whaalau loa le maloa na fuafuanga mo le tawhituna inga o le Emergency Management System a le tunu e fua i fautuanga i se furu mara whaa sa whaia atu i se ripoti mai se suenga na whaia i le tau sanga taruai le mai au winga lolo wao le tau na a whiai le tunu. O le talia le malo i le suenga le ana o lato fola ai o le a whaia ni ngā yo inga i fautuanga ia i te tonu o le isi rima tau sanga ma sa whaata o le tau e whaatinoa ia ngā yoinga o le a avea o se rui tau. Sau nore minsta e whea ngai mana mata upule nei o Mark Mitchell, ma ripotia le televisita siwa mai tau wina, le tau o le whaawau peo inivesi, i lea taimi ma lea taimi, ia whaia aisu inga whapea. Tauan minsta e leo se ngā ruenga e wawe na whaatino fuafuanga o whaatatia o na e whaila wasi whaingata. Whailoa le minsta le Morning Report, o lana wha mua lo awe le inivesi i tangata o lo o ngā rurue, i le whaatino ino ngā ruenga tau whaalabla whaafuasei, ma le whaatonton wina, e meise o se no fuanga o le National Emergency Facility i Wellingtone e se fulu tesi ma le 5 miliona lo na tau, ma se isi po i no fuanga whaapea e fia whaia i au kilani. O ia no fuanga i te tau na wha mai o na fausia i le lua awhelua spuluano po le lua awhelua spulufitu foi. Na wha ianga i Nelson se tasi o whainga malanga le ea New Zealand mai kala estete au kilani o na o se wha le tonu le ea malulu o le valele. Ta ua le Radio New Zealand o le whainga malanga NZ 5 iwa o nono na tau nuu saunga le mui Nelson i le tele titi o le fitu le taeao pe ona whaamaunia le company valele, a le whaamtalanga mai stasio ofisa taru saunga le mu, na mai tawina lau whainga ruenga le valele se wha le tonu le ea malulu, e to rua pailate sa whaafuina le valele o le tu ainga -8300, a le ieni pase se ilunga o le whainga malanga se ibanga na le au waa, ma le aso esu eina le valele le vasenga o insinia ma le maintenance team. Walapatai mai le Health New Zealand i tangata e whaatatau i le pepesi o le talebivini, mai ono o i se tūlanga whaatateleina i le atunu atoa. O Dr. Susan Jack o le whaatonu o ao puipuinga taru soifua maloloina, o ia whaeloa se whaatanoanga i le leitio whaava malo New Zealand, e maua lunga le tūlanga o iaile ono a awhia o New Zealand, mo le pepesi tele ai o lea whaamai. Le masina o se tema e se lau valus fitu tangata o whaamawina na awhia, whaalua i naile au whaisa iai le masina o kuso e na o le fitu sulima. Ta ua Susan e masani o na waia le pepesi o le talebivini i le taitolu i le 5 tausanga pe ta e le COVID wa fesuia iai le tūlanga, ma ua o atu i le ono tausanga i le ito e waia lava se pe singa tele o le talebivini le atunu, pe mai o pepe whato a whana na umai au pito i la matia, ma popole iai, ma ua una iai tina maitanga ia whaetete, ma whaia tui pui pui. E whaia fua tui pui pui mo tamaiti uma i lalo i for spulwalu tausanga le mātutua, ma tangata mātutua o siria marata i ono 15 tausanga o le soifua. Tala murimuli, ta ua li pote le News Talk ZB le Soma le Herald o le atapunia le South Auckland Food Bank sa mawai le fisosoani e leo o atu i le afe o ainga i le vaiaso le au unanga le sunga Dave le tele. O lana whaatanoanga ma le Herald e peona ta ua le ripoti, ta ua i sa whailoa le atala i lana au whainga ruenga le tau na leila. O le au unanga le sa mawana i le valus tu fitu afe o le fisosoani e le malo peitai, ta ua le ripoti le a whaasolo na whaetitia na ngā ruenga whai i le anga i atu le kirisimasi ma tāpuni ai loa. Whailoa le tele le ripoti e whainga tā tele le tūlanga wa iai, ma ua le mawhai o na whaawawina le tautua o na ua le i fwoi se whaaputu ngā tupe po le funding mō tatongi o le au whainga ruenga, whaapea fwoi le lisi o le whale.
Sa no fo i le tele o i le vā o le fitselau i le afe, a inga na mawhaina pasoson i le food bank i le vaiaso a o tūlanga le leile au unanga. Pei tai o le teminei i le vā o le selauri masipulu le lua selau ainga e au fia i maa onga makulupu o le community o lo ofesosoani iai. Whailoa i le tele o se whai unga whainga tā tele, pei tai o le whai unga ua tatau o na whaia. Lau si la fia le tō tele sia fo i tamali i o le tunu umalana au unanga fesosoani i le community. O tala nā le Radio Samoa, mo le nei estu. Mole antole anga whautangi le whalatu i Amiria Malala Tomo tātou tala i vai whanua le ria woli. Wala wale longu pui ria o lau tupa i amalo tuma malu. O le vengani le tātou tala o le tau mō lea woli ni. Misilanga i antole poana ni mole asua tai au. Whamele ofisalo ai tau langi le ringi le tau. Le ria woli savili. O le angi mai i le taimi nei me le tau i saute i sifo. Lolo langi mai langa i antu le fiafia na nei. O le mawhanwhana o le so se fulu male ono tikeri malu lui le poana nei e valu tikeri e ngoto le la i le whamiru te te aile a fo le fitu i le poana nei. Langa i antu le soa te ao e o soane le la i le toi se fulu i vamiru te le tulai fitu i le tai ao. O mai e langi le le tai ao. Pe tai ono yeina i wanga i teimi o le tai ao wha solo i la woli. Ma o le whapela o le to ulva va solo i wanga. E wha solo antu i teimi o le a woli a tai ao savili angi mai i le tu i saunte. O le tūlanga nai pe o le winga o le taule nei a vaenga le aso. Ia wala wale no si le fielo tupa ia malo o toma malu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Toi to see my nane ne fuai
Pengi tanga fala senga lo mafofa. Sili ai. O fai ka. Na ku oe ke alu lo wa. Fa ma lunga. Fa ming kang wofu mo fai se ka fa ga. Ka ma ku fa kas. Fa kali ai me fa ba. Ai pangale. Salu vale le kamua opo. Au ke ko. Pule lava oe lolo. Ai saulia ingana. Au e ke alu mau. Mai manga kua figa si o mau. Lo sa o lo tomana. Ua umata. Jolo fanga I le telenga ya lufi po le aso tasi sau foi lana fantunga le da o le leina muli la tusi yoi o le was fulu 5 minuto te ne le tulai tolo fa malo to ile fana wa onga o le tu wa onga ile ni vang tau to mai ti sao le bible tanto polo kalame a polo to sunga o fega fa ka o elo ka vale fo monga max ila senga o ka amilo yo kilani mo koi foi mai lava yo tara ile tire world and auto limited le ai ma wai so skoinga meg ma pa ka var a ole me pico city e ngale luoli makala va ya so le kokong le tire world and auto limited e te mo ai ta vale ma pa uto ngo fie ya New Zealand antoa mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ai nga ta vale male telo isi au onanga warana fitness ile na ole se fulu tala pe ai fa ilo ye na e fa fonga le radio Samoa I nei fa bitoa talia wins quotes cue cards maisi wala lo le tire world and auto limited ile lo fi tutasi tolu o mo pa ta vale po le lo fi tu fa tolu lo o mo le fale inisinia talo fa Samoa o Ateshna Ryan o le licensed immigration advisor mo le Auckland South Immigration Consultants e visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O mana umie o e po se siolo a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O le was full fitu minuto te nele tulai tolu asia siantu nai au kilani sisifo fatasi mai le telenga ya ulungia pira pelanato o le tutumala unanga ali city cars learning for ivang o le so va talavantu ulungia ma lo le foi le faiva ma lo le tawan ta I wa uliela stof Io e fa pese manu wa uliela stof ya lo ma ulunga perso I fo mvi la fa tutanga fo mabua wa fo I tute mo faiva wala wina fo lo fo la fo la tunu ia wala matu te mawhai o wala wina fo I ta ua e whaftai le tua ia o ta wheloa ai ia o lo whapenau na manuia whatasi uma I tātou mo le atunu o whawhongwhonga tāpoi mai ne mai o le tāpoi kalame ia lo whatu le atunu o lo whawhongwhonga mai whe lava le mea lo e maua mai il ma whasalonga le nei vaenga I o te masen lava le nei e whaalangu lo tuari tulanga o kisimisi ia e ma se fo I whaftau ingo ta amale tono New Zealand nei ma o kilani au ai pe lava ta vale lava ia pe ana ta ua te lo teimi ia o sio watali matua le e se mo ia I le tupe a veita to le lotu su e fo ave fai fana wa onga ia me se ta fonga wa le mai ta watu se manu le wanga I mai le sama
ia ua umala le vaitau malulu sa masani ai ona fa'aleo atu se tala aua ne'i e maluluina o fa'ale tonu lau ta'avale a le lau mo le vaitau foi lea sa i le lau ta'avale lelei aua tafaoga i le sama ia so manaia e matafaga ia fe'avea ai le fanau ia e maise aua ne'i ai se vaega e tauto'i ai le sa ia o fa'apena o le tatou faimalaga ai ia so ua alata mai aso fiafia o le krisimasi ma le tausagafou alofa atu i lau faigalega ia nai faise'au ma nai faletua mo latou fo'i aiga ia o lo'o fa'ava'atulu'ia ma fa'apena fo'i ona fa'afale le malu i afio'aga manu'u a saunia e le atua e galue ai ia ua lava le fa'ano'onoga manu auā lo tatou ola fa'alegaga ia tele ni gaga e manu maloina mo le malo le atua alofa atu i tamā matua ma tinā matua ia o lo'o nofo fale tono fale ma'i se lava ni mo mai fa'asalauga alofa atu lugia lenei vaega o le tapolokalame se manu fa'afetai Malo fonga malo le tau antai. Ia malo fo le tau longo o ia o ani au tampedanga mo le lotu tomaiti. Ia misi ini tantu tau le no fa pa wi dan tau. Ia wala vale dei vai tau le tu sanga le utaringa ulungi. Ia mo le fa'afetai o mata fa'asalauga le vai aso totolu nai aiga na savali mai o le ua saini uma latou ta'avale mo le toe le gaga fa'afetai a William ia le gatele o le suga le au pepe ia masiona aiga ia mo se fo'i le suga ia tofi o latou nei ua aveitua latou sa lenei vai aso ia vai e tau afana i fa'ataulu vai aso ia a o le agaga fa'afetai mo le atu le tio Samoa auana le seinolo o tou fa'alauiloa ia e le mafai fo'i ona atagia mai ai nei o tatou aiga ia o lo'o fa'apena ona tau fa'alogologo mai po fese me mauai se fesoasoani o le soasoani lelei a mo le lotu tamaita le pa'ua tau o le ta'avale pe ana o fai atu o le tausaga lelei le fa'ataulu loto a o le lua afe suiva gai luga lua afe lua sefulu o lo'o matou fa'atauina ai o le tele ao tau fao mai lava i le va o le sulima gai lalo le suafe e lē fosia i luga aua o le tele foi o finance ia ua saua i tau mau o lalo ona ua sui a le tausaga ma ua tagata fo le tausaga ia le soifuaga ia ma ua sui fo le tele o finance temi nei ua sease atu apruma ni tatou tupe te tele a ua saua i lalo le sulima sefulu iva valu ia ua talia foi le tatou faleta'avale le agaga fa'afetai auā ua pau fa'aia o mea ua maua mai ia e o latou income o lo'o moli mai ae leai a se fa'afiti le sidika o a lava ta'avale ua piki paua fautuaga nei o tatou tagata pe asa valivali mai tono lo piki le tausaga lelei piki le kilomita pa'u lalo piki lelei ta'avale iu ta'avale malolosi ina ia update luga tausaga o le ta'avale loviga a ta'alo le update piki tausaga ua lata lua sefulu lufutasi lufulua ma le sefulu iva tausaga ia i le mamao ma le lusu falu noiga taitolu tausaga le matua o lo'o matua ai le tatou va'ava'ai ai e aogā mo loan pe amae o le togi tailua tausaga kontrolate ia e mawhaina avatu i finance o lo'o velu o tatou ta'avale ia e mawhai ainu toe whainisi wha'avelavi lunga o tatou ta'avale nei o le tele o tatou ta'avale o lo'o atu lava ma tatou insua tasi a tonu tausaga o le insua ma le warranty e tolu tausaga e va'ava'ai lau ta'avale ia fa'atase ma le fa'atumu o le tane o lau ta'avale pe amae ona fa'atauina ia o lo mawhai foi o na sosoani atu i nei o tatou aiga o lo'o sulu mai eisi aina sa sulu mai foi nei vai aso augai mai lava o se fa'avelave ia o le sa tamawhai atu luga le lima afe ae fa'afetai le finance ia o le sa apru mai lava le lima afe a ua malia le aiga e totitogi a tole latou loan a o le agaga ia o lo'o maua ai foi ma le sosoani e faitu'ina atu mo Samoa a fai o fa'aletonu fo le loan tamu fai mai aua le popole o lo'o mawhai lava na sosoani atu e ala ia tatou tupe fa'apopo i luga o tau o tatou ta'avale lima se lau tālā ia tuina atu lou a'ao pe amai se fa'auō ia po se isi o lou aiga tono o le tatou kaiad maufuaga o lo ia le tatou faleta'avale i le aitele Lincoln Road ia o le tasi lua fa'asagai lelei lava le McDonald o tasi lua Lincoln Road le Henderson ia te maua iai le tatou faleta'avale ia a fa'ape tuaina e valau mai ia valau malekanu pe a uma tatou galuega o le o lua tasi o valvalu fitu o lua fitulua ia po le tatou numero le tatou company o le o iwa lua tasi lima valu iwa lua fitu o le tele o tatou ta'avale o le nau i lunga o le tatou website o le citycar.nz ia e te tatanga i lunga o le computer po lunga o lau smartphone ia maua uma ia ta'avale o update at o lo ia tatou refoa luafe suluiva luafe luafulu luafe lufulua o lo fatauina i le va o le tolu sefulu lima anga yatu le va le lua sefulu lima long kilomita o lo tupu o i ta'avale nei ia i le agaga fa'aloalo te lo le tele o tatou ta'avale
o lo pa uta mo tato a lo tu tamai o ngata mai ia mo le ato lo faanga o sirika ma ia tia mo pulenga lo malo le tato atu mai se fa no umula ia o alo atu mo le lo tu tamai ia alo fa foi se manu lo fonga lo fonga ko le fiafi wala wal fa o vino tu te faiva wala winai ta ua ia sa mo so i fop i manuia dei vaenga o le fiafi por club fa aftai so i foi le to fa ia ulungia pira pela nan to wa vela voi ma fonga ta mo le o le tu ma o nanga alle City Cars i dai Henderson i Aukilani sifonu merana o le ovalu se lau lua fitu tolu valu fitu ovalu se lau lua fitu tolu valu fitu e te moe ele la tua male au nanga Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. So van Jalvan Tulafana wa onga lentu wa onga ile dei vai tau tomaiti sauri mai mo tanto polokalame fsili matali e se taimi le o toi mabao o au fe au sa faile dei aso sa tamle nei sa tine le lei ioi ola ere ke mi kia we vacuum le fane le la ai ale tanga me na wa man toi au mai totonu e nga wa fe e nga ngi pe se yo le loko ka mai ioi alwe tope au fe au sa ni mai mo le tanto polokalame fsili matali Taraflava o David Tua le nei o e whaafonga mai pei le Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga Celia
Samoa, 1593 AM. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Le wa tasi le minuto te ni le afo le tonu le divaingo le so tomaiti tan lofa o mai o to ya wa to mi sa fele dia Sofia o yo to le mo wala na fai longa ile tan to vanga solo male to lunto le foto a umana lawi dan tu la o li ana lila yo mana ye mo le men ta o le fai longa e ma wa ya fui o to na mo wan to fai longa man tan to cash e o te pot ale fui mo lo wa no ile diva yeso ya po le so anta ba anta to dia e fa ye le se ya poi o to le lamba ma lo il fa lo ngau sa dia le freke ke o le Finas Delights e mo ye ke o so fa na fa i poi ponga ma so se fa moi tanga ya nei lunga le Facebook PHINAS Delights PHINAS Delights te mo o mai lava ya tama si kaili se ke a to ai ma flavors ile nei ta si lima i va tolo le fa ta si mela o ya MJ talo fa MJ Alo fase amang. Malo o amayo. Anu ia fase sai. Wala me sa vele ngia so MJ. Saka alo. Ia. Baile paso. Ia. Ka alo paso manana ma anti. Ia, ma na yo le taule ni ya so a. Yoi. Ma na yo le la so le ri e yo le sa tau timu mo le tai au le ia ma loa ia te o heli MJ le a fo le fa malustino manana ma papa a le tamu tio na tala tu ta tu lina tolu fitu ta si lima i tolu to a fitu ta si lima i tolu o le wa mai ali tamit mama tu on fa la wilo mai le afu le lisi o le au le toa sa mo io toa sa mo le malangan tu i le antu Europa i le fai ungole di tu sanga i lana malanga ta milo. Ia ma o le fo i la wa fai loa mai e. Ma le kapiteni fo ale toa sa mo. O le fesili la mo o tau le fai na ule de iawo. O ai le ngo. O le kapiteni fo ale toa sa mo le wa fai lo mai. O ai le ngo o le kapiteni fo ale toa sa mo lea ua fai lo mai. Ia si ka ko wola ila wo iai fo. Ia MJ le lunga le na MJ. Wa e loa le ngo le kapiteni fo le toa sam. O ke le loa famo le moni. E te le loa ia ilia ia ma se mea o ia. Aua ke popole se me se kasi pe lunga. Ia aua e o le si ma ko womara ba. Nga le si su e mai ia le tan. Le ri. O hala me ngara e fai di MJ. Ka ele umaronga ele ngana ia. Maka musi. Maka le buia. Ola na wakanga na mama. Lion King. Ola? Lion King. Wow, son. E ke fia le aka ngau le Lion King. Inoi. O i foi le ngau le ri yonga ngai sawo. Tempa. Oi. Mufasa. Oi le ngole kari o Mufasa. Oi. O Simba. Oi le ngole anko o Simba. Ia le anura ia le anu. Ya? Loko longa le kio. O le sa fera koloko. Soli. Ma mawala sa failo. Ne ia. Ike. O le sa fakat. Ia ike do. Ia maliero fingat. O nga o le ia fu. O nga o le sa fai me video likes my reaction ma me va pinga. Ia tunu le tulanga nga le kire lau campaign. Foi le fai ko ai ngai. Share ku lau video ma lau tau.
Aya, ke mga ola whailau ko ngi o uli MJ. Yes. Ia. E ready lo sau. Sau lo. Yenese mua fai upu mua malelua. Na fai le atua le langi male la langi ile amatanga. Saso ono nulumi le la langi ma ua ngā. Ka ofiti a foile moana ile poliuli. Sa whenga iai foile nganga ole atua i whunga ele. Ia manu ia sa o tamaiti. Alofa anga mai ia? MJ fa tele. Ia mo laua tau loto le ni vai ngola woli manu ia telefoi. Ia le loto tamaiti ia. Oi mana iu teima sia wa inga woilo. Ia alofa. Ia alofa tu fo i manu ia le ia fisol. Ma na ia li o la lo ko MJ maka ka ngaole Lion King. So te mana tuale atana ia sola. Yo, ole makwama e o mer kimingi. Tole. Ole makwama e fai ole ma li o let. Ma na ia le sonolet. Ole ba na ia foi o pes. Na sa wi tono let na le Lion King e tawile ia mo fa na wa mi sio dan tu wai. Le si dan to wole wa. Tonu mai talofa. Talofa. Ja, o mai oi. Unuia. Oi lo wingo. Julie. Oi, Julie. O Julie. Ja. Ja, Julie. Wanneer hoef je zo van nee zo Julie? De CBA. Malolo, sorry. Wala na mo e malolo ila so akori Julie. Lena va, sorry kalo fa ya Julie. Ja, lele. Wa e mawala tali ol tafsi. Oi le ngo. O le kapiteni fa wale tosa mo le wo filifili. No wai. Oi. Wai. E le fisu ya lau kani. Le ai kai. Le. Na fai mai sau solo po sau tau loto le tantou tau vanga le na umana leila. Le ai. Le ai. A o fai la sau tau loto po se solo po se pepa le loto tamti. Yoi. Ia, ala pe fa kai malingi ia uli fa mo le ju. Pauta o e whana o e tope mea mai nea ni I. O e o e whana mai o e tope mea o e toi nea mai te ia. Woma. Joy. Ia, leli. Ala pe joy sau tasia. Ia. Ia. Pauta o e whana o e topi mea mai nea ni I. Oe o whanau mai. O e jovi nea mai te ia. Ona umai. Ua uma. Ioi. Ia, malo whau tai Julie whau tai te lea Julie. Ia mo le tali o le tātou sili. Ia mi se ila utau loto mo le loto o tamaiti. O ala menga le alwe whai a Julie. O e whatu. Se mea. Di se mea. E kere alu swimming pool pe ke ia o ngā mea pe. Malolo. Malolo le whare ke hoa mai ele la atoe a ele a o ngā o. Loi. Ia le manu ia tele le ne ia o uli Julie. Manu ia fole lotu tamaiti a oe malo wa inga welo. Aftai lafa. Ia le wha tai fo il wala o mai alofu tele antu mo oe. Ia manu ia le ia susoli. Sele mane yo le tolo tolo tanto uia Julie le o le wai ele stanto wala talof mui kano fai yo toi tam fai mai tolu fitu ta se lime tol oile ngol kapteni fo ale to sa mo le wa mai on filfilia ilana malanga tambi o iana ta longa ye sa ni tu nei ya ile fai ngol nei to sanga ni tamiti oile ngo o se o man o ia yo ni very soon. Ja, lele, ola tanto woi le polo kalame o le 5 minute tointa liuma iai o le wa toi se fulu male iwa minute ona tala ia lea o le tula e wha
Ja, tana whaura au dan tuleo le whapoponga o tala I vai whurua mai Australia. Pe on tapena mai elfa le tua ia Miriama la topo mari. Da matali ai lo leo le polo kalambe le ganga I fo favor. Le fionga ia pesta le ia to save. Ma le uso ia Isaac Bauma. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. In 1998, an award-winning movie called Life is Beautiful showed the power of humor and laughter. In this movie, a Jewish father gives his son a beautiful life of joy and laughter, even while they're starving and being tortured in a Nazi concentration camp. This father never knew each day if it was their last. So every day he chose to see and show the funny side of things to his son. This was their weapon to fight against this horrible evil of the Holocaust, when millions of Jews were murdered. Every day the father made up jokes and games to keep laughter in his son's life, right up to the final moment as the father was walking away to his death. Someone said, there is always something to smile and laugh about if you look hard enough. Maybe you've heard the saying, life's hard and then you die. But that's only if you let the hard things of life ruin everything else. We should never let anyone or anything steal our joy and sense of humor. It's one of our most important survival skills in life. A sense of humor can help us make sense of the bad things that happen to us. It gives us a clearer, better perspective on our difficulties and disappointments. Laughter and humor will make a big difference in your marriage and family, as well as your job. Since you're on this journey of life anyway, you might as well enjoy it. Besides, this problem of yours now will probably be a funny story you laugh about years from now. Life's just too short to let our daily pressures and problems steal our happiness. So fight back and win with your weapon of humor and laughter. Remember, things could always be worse. There are plenty of serious things in life without you taking yourself too seriously. So if you can't find anything to laugh about, laugh at yourself. If you can't, you probably won't be very happy or fun to live with. Someone said, death is universal, but life is not. In other words, everyone dies, but not everyone really lives. So why not ask your Maker to give you His real life today? Just ask Jesus Christ to forgive you for living your own way, and ask Him to take charge of your life every day. Then no matter what happens and what problems you face, He'll always help you to laugh a little and live a lot. Just think a minute.
Se whakamarina o lea Hallelujah Worship Team le rivainga o lea Holy a malapisi wa whaingo ina ia we loa e tōlu wāntua i le pola kalamina o le Think a Minute ina o toi se fulu miru te heo na tāle o le tu lai wha i le pola kalamina o sili matali mo alam whana o Samoa i le rei fiafi mātango fi o le stofine ia so se fulu o le masino ki tupa lua afe lua se fulu ma le wha Eli tūlunga ina le tātou pulaka la mea li tamaiti le rivainga le aso. O nao le ia i la tō ia ia fu. E siringi ia le tūlanga fu i lele ia tātou whai longa. Ia pia ona lau tongi ia i la tō ia e le ngata o le top 15. Ia e whapea fu ia le tātou top 5. Ia te loa nawa i lunga fu o le tātou Facebook. Ia tō ai fu i ma le Instagram, le TikTok, le Radio Samoa. Ia tātou ingo. O le tūlanga lima. O le na manu malo i le sunga ia Surioka. Surioka, ia po Surioka. O le tūlanga lima na i le tawanga solo ma tauloto. Tūlanga wha o tali i langi seao o lo malo Pearl Eti Fuimono. Tūlanga tolu Mildred Juliema Nansen. O le tūlanga lua o Esther lelei malefanga e ma le tūlanga momua o i a vai lelei malefanga i ma le tātou top 15 whana umalawala le number 1 le tātou tai se lautala tuputala suisala o toa i Roman Cliff Kataya le noa Tovio si Paia Singh o Pauline Key ali itasi Faumuina Joanna Penei Mark Tala Faaiva o Jacob Amen, o Shama, Tamara Unasa Chris, Valoanga John Lualua, o Fale Upolu Leota, Liam Talo Sangalavea, Yama Emma Alu. E ima tātou whailonga whaapopo e ono, lena wha mea alofa mai ele o nanga, ale afoi, tānoa. Ai walau mai lana tātou ofisa, e maua antu ai le lisi nao le to ono lena whapele o nā afoi, ona lautongia. A whai tēnei māua mai lawa le tātou tala lea. E ma whai whai o na umal polga la mene i o lea o uli mafunga mu. Ia pē te alu i e le tamine. Anu le rewind i tua le tātou polga la me. A ngā i le afol sifunu ma le lua. Lona winga a whai tū la talo na amanta le polga la mene. O na e maua umai a le lunga i nao le lisi o le whanau. Le na whai eile se i mulimuli na i to ono i la tau. E a tamaiti whaaftai tele whaaftai mātua mo le lango lango ino le whanau. E le ngantai o tātou solo ia tau loto fo i o le tōwanga o le loto tamaiti le nitu sanga tālo si o le naua mai o na pikina a la tō whaai longa fo i le neivainga o le aulia po le fo i fia po le aso fo i anta heo manatua o le afo le whaai tapuni e le tātou ofisa i le tapuni e le tāo le sifururua i le poa nani ki fua kāle di mai masau mai i le tātou ofisa Kusa ke saur ke minga ma kwa ka pungi ma lokal ka ko office. A fei wa ele sa fia mai le so. Ya. Asis mai le so ata. A fa le valu. O ma tala fei to a ole office ole Radio Samoa. Tala van tu le uso ya DJ Fights for Mary Schwanky. E le manolo ai masi lo ma huto mai Australia le dia wo. Ai au fala au show so fo. O toma o le ma huto mai lunga lo penga te fa lang. E lunga le Facebook a toi fo le YouTube. Malo le feo le feo malo le tawa te tamaiti tanto polka la mena mo le so tuli te mai le afa le tolu an tau lo wa do muli e to e longo to no sei man malo il fa longo saunia ele Fina's Delights Radio Samoa tasili mai batolu amo Radio Samoa tasili mai batolu amo Ua to e ono mala fa minuto ntalo le July fa sambo ai wo tolu ngan tu foi na mala tu tu mo oil de stofi ola sengana wo le tu mali i le tanto ma futanga e poto ale tu tai e fo le tai mi le ye la na ai pe angalo na inu na fuala yo ya alo fa le tu pule tele tai antu lo tu soi fua ya so man tu ola fa tu va ai la so antao tanto toi filo e fo le lunga pe mga lunga lo e e maru i tele la singo toi le riva ngole fi o le mana yo le la ele fa mango yo tanga me yo le anu yo le savalinga i fafo
Fe e tofu ye le ma nei o le ma whanawhana o le alofo le tua ia i tātou i le aso ma le aso. Io e, kere i lo se alofo i le manu rua kongo lo whale. Pese tā le a tau sa vea. Na isek pa unga leo sao ni mai. Tau te mafuta i le polo kalame. O le nganga i fo whaiva. I le a fia vide i alo whantu soi fuea. Tolo tolo i matau tu. Ma le penisula mai molino. Le tai tu pito i a pia. Si o utau langa manaya. E fe pula fi mai i le sau. O ata uma o fetu o le lani. E sulungi ia umasia uhani. A o masa vali vali. Le masina se i esu solo. Ia samoa no uatulu. Se i fai mafia fianga. Ie mama atene matama. Olo sisi vai mapepese. Matata lato tulele. A oma